Sefulu o ke taupa lua whelua sefulu marifa. Alo maia, wa tātou tala mai Samoa. E momo ati o tātou tala, ua si itia le numera tangata malanga mai Samoa ili nei tausanga, pe a whātustu sātu li taimi lava le nei li tausanga ua mawai. I whamamonga le ofisa o fwoi numera le atunuu, o loo whamaui na ili si itia le whātesi ma le opa sene le au whai o tangata malanga mai Samoa. O le kuatalo na tolu o le nei tausanga, e ono sfitu afe iwa se lau ma le lua le au whai o tangata ntaunu mai Samoa. Mo tangata e asesi mai po turisi a asia Samoa, e lima sfuru afe valu se lau lua tolu, ma ua whamawina ili si itia ili whātesi ma le 5%, pe a whaatusa tu sātu ili taimi whapene ili tausanga umawai. O turisi malanga mai New Zealand wa si itia ili afe se lau ono sefulu. O turisi mai Australia, ua whaamawina ili pa ui fo ili fitu se lau ono sefulu ono. O Amerika Samoa ua whaamawina ili si itia ili tolu se lau ma le tolu, ma le malo tele o Amerika, o lo wa si itia ili afe 5 se lau whaasfulua. Mo tangata e tu ua Samoa mo atunu mamao wa si itia alfoi numera ili ono sefulu afe, iwa se lau ono valu, po le tusa lea ma le lua tesi ma le lua pasene. O ngā luenga whaatu funganga atu si ata o loo tamu whai mai, e whaalau i loa tātou si o manga a nganuu manga tau sili, i whisuia inga o le tau. O whaali ngā ata sa whai al mitanga luenga o tina matama i tai, a tina e o awhio anga manga whasotai, o loo atangia mai ei ata na tūsia le Samoa matalasi, ma le whautuanga, ia ngā lue whaatasi pui pui lo na mātanga o fie. O le whaamoe moe fo i o le mānai a Women's Market, e pei ona awa iai e patipatia le mauwhetu unai o whaiva o tamau a inga matu maanga whaaleanga nuu, mai le whaasfulu o sui awai mai atu motu al Pasifika, o loo whaasoa ai tala anga i le ati na eina o pisinisi, mai ile le ai o se mea ina ua wha mautuina. Sau noal tamai tai Minstown tanga luenga o tina ama tamai tai a tina e o nuu maanga so tai le fionga muli pola ana rosa moli o ia tina e o loo whamanatu mai ele ta aua o le ngā lulu e whaatasi ina wa avea whaatufunga ngā o tusiata e whaatinoa ngā luenga ai o se awanoa o ausia ai le mauwhetu nai. Na whaalia e muli pola o whi awano momoli mai e ia tina e tautala aso ma ngā luenga ma whaatinonga. O ia ngā luenga o lo ngā lue whapa a ngā ilmita ngā luenga o tina matama itai, a tina e o awhio anga maanga so tai, whaatasi matama itai e au fiai, sui awai o le porkalame o le nofatane, isa ngā luenga o sui ai o lātou tamani anga, ai maise e o awhio anga. O le whautuanga le tamai tai minsta, ia whaile whaiva o le whaalawi loa, mo sui ngā le ia awhio anga, whaale whai ngā luenga, ma so o se whasota inga. Ia patipatia ma le anganga whaaftai whaatufunganga o tusiata, ma au whai pisinisi ua au fia, e maise o le tai mua i ngā luenga le lei, e te ea i suinga o le tau, ma ia whaia whirwhilinga, ma o se soifuanga ngā whatauli maina i aso taitasi. I nisi o tala, ua waaia le vevesi o nisi o le atunuu le tūlanga ua manatu o sui ai le upu o le vii o le atunuu, le ana usuina i le tālanga o le fontanga aulo malo le taupulenga, i le vai aso ua mawai. E pei o na silafia, o le au whai pese tu whaatasi awa o maalua mpi ula ma o la tau whalitua, sa usuina le vii o le au whai pese lea, na whaia whaapitoa lawa mo le nei wha moe moe. E ui le mātanga o fio le langina o le vii o le saolotonga o le atunuu, e le i māma ai whai tionga mai to atele, e pei o na wha ailoa ilunga o penga ta whailangi, o na o le tūlanga o sui ai upu o le vii o le atunuu. O ana na fina wha ailoa mai e le sa taitaina lea wha moe moe matau mawhai wha mao popo, ma o ina au whai pese mo le tālanga o le fono, le fionga tana wasa wha manatu Solomona, e alai sana tani mai lunga o le Facebook, e tu sai o langona ma manatu whai ti o le atunuu, i le tūlanga wa ele vi o le saolotonga o Samoa. Na tā ua tana wasa, o le sa ia fatuina, o le fionga ia i inga sa uni kuresa, o ia foi lea na ia whaia se suinga lo na lua o le vi, o le suinga lo na tolu na suia lea le sunga weta Solomona, ua whai ilangi le folaunga. Na whai loa foi tana wasa, o le whātunga kuresa na avea lea mavi i aloa i o le atunuu, ma whaamawina leona ina lea e le malo Samoa, i le tausanga e a feiva salau no lua,
ina ua tuto tasi. Pe ta isa whaatunuina le sa ia whatuina le vii ele malo i le sawa inga o pulenga i nawa i taimi ina ia whaia ni suinga i le vii. Na whaailoa e tanwasa ele eisa suinga na ia whaia a ilona manatu o suinga sa whaatunuina le malo o le pule whaamawina lea o le vii o le atunuu ma sa fuafo i ia suinga i vai tau matulanga sa nga i mai ei whainga malo e pei o le suina o le foi upu sa moa tūlai masisi lau fua i le foi upu sa moa tūlai wangiangia lau fua. O le whaaseal toa tele e mafuli lea ina wawe ese le foi upu o le whainonga lea o Yesu na maliu mo Samoa. Ai watu ina i le suinga lo na tolu o Samoa o mawhai o na tautai. O whaalia e tanwasa o suinga o malawa nei na whaia ma whaatanuina e le malo. Ma le tātou tala muni, ua whamaunia le whonu whaatonu o le whalitupe o le lanlangi, le whesosoani e whamatu mai mo Samoa, e 2 miliona tala Amerika, tusalea ma le 5 miliona tala Samoa. Ua li potia le newspaper o Samoa Observer, o le whesosoani o le a whamalusia i tūtau tupe, mo tau e tongi atu e Samoa, ina ia whaafai ina i tangata whai pisinisi, o na whaau ngā au nanga, taula foina o tupe, ma le tala ina mai. E pea na silafia, o tupe lafo mai fafo, o lo sili tala o le tupe i tausanga wha le tupe, ta itasi, ma o se vaenga tele lea, o lo ofisosoani le tamau ainga o le atunuu, a whai o le afisosoani le nei tupe o whamatu mai, o le atu i titia ai tau e titongi mo ia au nanga, o le afisosoani tele fo ilea, i le toa tele o le atunuu. Tala ia mona solulu, manuia le aso, Isilia mal se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele antoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le talani o le tangmoloria solulu la sa tolu se fulu gatopa piora o le maile le official va i tangmolo si la fia. Me o la soia i wanga me o ye ma faitili anto ai mantimo isa ili tu i mantu o rewa ki le mai taimi o le wole. So vili angi mai le so mai tu i mantu i sifo e fe lolo e ala mano si le angi mai e le tu i sonte sa e se taimi o le wole nei. Ole malu ole mafanfana ole le so se fulu le fitu tikeri ole malu i le poana nei se fulu tolu tikeri e ngoto le lai le toi fitu bidu te le tu lai valu i langa iantu lea i le poana nei ole venga mla so antai ao e o so ani le lai le fulu ono bidu te ai ono i le tai ao e ba tele da awa mai ono ia na i wanga e tolu va salo ai kilia mai le afiafi. E ma whaatupra i ai le langi le lei o le tau, savili angi mai le tui sifo, e whio lono i nisi utaimi, mai whio lono i langa i atu lea i le poa tai au. Tulanga nai pe o le iaia winga o le tau le nganta mo le so, e whapefo i lea so tai au mo au kilani. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whaatali e se tali, e iai ia inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu, oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa,
Fesoasoani mo tina ma pepe. Fesoasoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesoasoani mo sauwanga i ainga. Fesoasoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea oa o hai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Noivo tu, amo. Me I efesilingia ita iso ufanonga. Po ofea so ufa asino manga. O ita lofa. E anga tonu o manu a pe a e whapofonga. A e se I o wha amatala ina o si o whio anga. Ma te mai e o e po o whea le no foanga. Le na pu e mua hai lava le atati whanga. Le ali o ke le kupa ma le to e fo I le paradaiso. Lea wafa ai ngoa ai lava o si o mata anga. Siva o soma fata pati. Tama ole ai nusami. Se e mai malalo. Tene ole lau salato. Awa le si o a oto ota manolo. Awa eteme I oto mai tene ti fili sa pa angai tama ole mi elaki lo olama. Se mahile isi o mata anga. Le uana na ia I turisi masa moana. Le mata revalea ua faima o mita mitanga. Le solia so sai lava ona yo tato tangata. A e fia eva manatua lo fa alupenga. Le afio sua fa o le malu male mamea. Susu so ali male mamalu ya sale le ali. Malo witu malo o le fangota mamai ya ana. Siva o soma fata pati. Tama ole ai no sami. Se e mai malalo. Ole lau salato. Awa le si o a oto ota manolo. Awa eteme I oto ota mai tene ti fili sa pa angai tama ole mi elaki lo olama.
teneti fili fili sa paangai tama ole ni e laki lo langa awa le si o oto ota manolo awa ete me i oto ota mai teneti fili fili sa paangai tama ole ni e laki lo langa. Filanga fa telefon tulu di fo ivaingo la woli la sululu an so tolu se fulu ola di masino ke topa toi tasile so o te topa tasile so topa na tanto toma vai antu le yai ya e fa filo yantu ile masina o november ile so for wile so nei malo le fulang malo le on sai le so lulu la so le tupu inisio o nanga inisio company ma bi sidisi ya fa yele o le vaya soni o no sai mai io tu sale le yanta to va malawan tu le telinga yante ti pe o to ma futo mai le tai on le la si le me fo stimule ma wan tu le wan to fa ma futai le to o na fonga mo si le fia na nei ja mali fo le fantunga le pai jo foi lo le ni vai ngola tamma o le aini sami ya ole vio anga na po e ile ka o kilikupa le return to paradise po le joyful yantu ile paradiso o a mai o ile ni vai ngola woli fan van tu ya ona pa ia le tua o to mama tidama tua le malo si le du fa befoi ia le fan na wa onga talo si o dan wa u dan tu le to foi ia onga ole nei va yaso Nisi o kolisi ia se mulmuli o aonga a kolisi a miselo senga sulman tonu ile nei vai aso ya ona mano loila ia le amantole study mosu enga o le NCEA am tainale le vai aso fope antanto wolia ile lofa valanga le lei olo tanto tapa au ile lang ya a foi o telenisi o mea na tutupu o mea o le antutupu ia madisi fo vai ngai ono tule mai I tutonu o ni usila nei, ia wala valo usila fia. E te lona mele tu, o lena fai mai le tala, a le loto voi le lea kako I ni usila. O le tangantele da manu malo I le fai longa e tolu se fulu tesi ma le lua. Tolu se fulu tesi ma le lua, miliona tala. O lentele ia luantu la vai claim lau price. Fifi pe anga fa pe foi le ye masi a yenga e antoa lo le tolu fuluaso e ona le ma foi le on toi claim la wa failong se me mangu o ka ko wo su e o ki ka ngi po ai ngi ka ka anga ngi ya fo e anga ngi failong te le fa pe tolu se fulu desi male lua miliona dala o le ticket ya a vei te lala inai Albany bo North Shore. Whamai o le Albany Central Super Ritz. Le sa se inai. Ia le ticket le nei. Le sa whaia lea le se ina. I le aso lusful ma le tolu o ke tupa. O lona wing. O le vai aso le na se ima vai antu nei. Nioi, ka fio lai. Ka I maanga ia. Ka I maanga ia. Wa I pele o lo anko. Wa I pele o lo anti nganga ma lo le lo. Ale ai se pe panga faia ele se me o le festival e fo le riva ngola u fa wa wi nga wenga pe ona fenga yai fa ke le yelo ku ma sa lunch ma le singa me le ku pu ya ka ko e musu ke le lu ile ofisa ma lunch nga wa ku lo le fa ki kilo I lunch iska nga ke yana yele wa fa le la va ko ma le lunch lis ai se ka sa mi fo ina nga o singa ingi fo le fa mai sol se ke fai ko le manga yo le mangong yo la urupo yo ko se la me le ai el palang ai ingi au ka ko fa mai sol se ku mai la ko se la wa ka ngo le ya ko fo le la urupo ale sa ka le sa ko yo la vai la no la koi malo vai nga ku toli pa kambanga e ve ku nga wa makango ngo mo iponga I views kama
E kusala o e wale vanga ko fi fa ye fo deni. Ai ua makua le mafinga fa ye sa kan. O nga woso i lunga lo koko. Alu wa kwa i lunga male popunga o lo loko. Yang e ku mari e fo ale i lunga e fa mat. Le awe la ko ku le me ala wa vai. Sorry. Ola wa makangari di mai vi le bo. Ala wa fa ku. Kausam la ku ye miskava. Usa lo mingo inga kwa nga fo ile le kwa o le mere e fa punga ki poki. Bala kamar ki poki. Ai la sa lo ilumole ilumol te vide ilumol ko kampangi por. Alua kwa fa ka wenga malau ko kola ingua ya inga malau ko kol. Ki nga fa lo vole ma kwa pa lo manga fa lo ngro fa I wa ki nga le abol ko kol. Ai ma kwa ingua nga lo ko kol. Awal la vol fa ko eseme e ke se mo. La ngol me ngare ku pu ya ka ko. E foi lele ke alu e ke la foi lele o office. E lo kwa le malo fa fa. Ai fa ka we la ka mala e fa ya me la lan jilla ko fa. O leu ke fai a kua kala o ngā ua lewa ngā fia fai a kua kanga ki ai fuwa I langa lunch. Ioi. O la le mea la inga ka ko ngofofo mā ka kō kana. Ai ni wha sau whafo ka kō kana. Ioi. Ia uma fai leo leo pua. Ia sau le ngā ka wha peo la ko whare ka pisi le ngā fai ngā pō. Ia ngā ua sau wha pea. O ngā o la o pō leo la o whare ka pisi. Ia ma la o pō leo la o walaisa. Ioi. Kusanga nga popunga o le sosi vo le lenga nga fa yele ba mo e fa yele fa le kapis e a fa longa ko makambanga le mongongi a va ile ye ke ia fa malo mo ya wa alu ka ya ako nga kusa ko ya a kuilo vai ai le mas fa good morning le mas fa malo le mas fa ka lofa o le mela ke fa ya menga ka o fa le kapis ia ba fa pe fo le wa ai wo le ngi ya wo ko se fai ya malau loku ngā ni menga ye microwave ngai fa vela zanga ngro mo ingia fa tai e su me ai fo ai mai tau si ai man tau a mini ko zanga nga a menge tango lau si punga ai ai lord ke minga ko sala pe ko fa malo ko si ala wa e ma onga e ko nga microwave ai ko e pela wa nga maka ku ya
Love King, ma DJ Dave for 4, my Luz Fluiva bidu chote ai nei le se fulu balua. Wo marona fai lau to sing all the ya woli. Ya joy. Come like titina no le joy fa wa man way. Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. 'Cause when I thought I got it wrong, yeah, you somehow make things right. Oh, that's the way you make me feel. It's better than I ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it. No, the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah, the way you make me feel. The way you make me feel. I couldn't feel that much better than when I am here with you. You make everything so easy. I'm telling you the truth. You never try to please me, but somehow you always do. That's the way you make me feel. It's better than I ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it. No, the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah, the way you make me feel. The way you make me feel. 'Cause when I thought I got it wrong, you somehow make things right, right. Whoa, that's the way you make me feel. Yeah, it's better than I ever known it. Better than it's ever been. Whoa. I can't seem to control it. No, the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah, the way you make me feel. The way you make me feel. Oh, the way you make me feel. Yeah, the way you make me feel. Radio Samoa.
Niva malapese wala lele tasi lava o into lili yo ya mu ya luma pito le le luavi ya lu se fulu bilu tolo turn down le to line tasi le niva ngola woli ya le da o le befo ia a fai kasi fai lo le menga ai fo lancha le si ka nga fa ko fa wa sa ma sa lancha ye pe sa ma singa ku pe fo le ka fa kan mai mo sa lancha la malanchi ya fo rosa a yanga la vemra ai ngale ma to bi dai Australia le riva ngola so toto su ke tem pe mo la vole ma to mi to dai fe fo I sia man ya kutenta ya fam tele ma fu tombe va me kwa malulu ala to fam tele ya musama la inga le ma fu tombe dai me le pone Australia ma lo le soi fu ma le langi ma fale pulenga le ulwa fam tele ma fu to mai oi ma le sile lunga I sina leo ala banti tonga nga e so sia la vanga e be fo I Maria le sina tava e le ma fu tombe ma la inga dai sini Australia e sit tanga mo Ruth Liu on one to ante uto mo le mafuto mai le riva ngola wo li talo sia ya wa ma wo se fa silinga malo sia wa fo le fa wa wina o nga wenga tute ma fa valo filima a fa wo e manava ya malo alulo o ye te fa ja le sia ya fa tele mafuto mai a Musa Robertson o le mafuto mai le riva ngola wo li ile tanto polo kalame e a fo e to te leilanto na mato ai fia ina ua sa mo to le tala e lua so mano lo o le usa ni tu ya sa mo ya ile so fo really aso nei male aso nga fu o le so fo ya u fia u mala tangata mil te mi de sa we tu le sa nga le tu mai tai pa le mi pita ya e male puna ta o le pita ya pole ai pita ona tu le i koma o joy fa sa mai e sa o e yaile so mano lo ile Australia dei mala so fu I Samoa peitai e nao mo ta ngata fainga wenga ale malo e nao ta ngata fainga wenga ale malo ila tu malavia sa nga pantia ile tampaina ia male fa nga yo ina o le fono tanga pe on pavayan tu le vaya so nei Yanta uia makwa kalafia ngai le leila valea fuafuanga le malo. Ioe, mai le na o le vangi sufu ilen te nei na fatoa ngā lulue nei tangata. Ioe, na ngā lulue mai lava le te mina tāpena mai ai. Ia wa fati te inga. Tanto fua iai mo meo wha fianga i ena whai. Ele kasi alua so maua le sifa. Ele e kawanga maasinga o ha o le sifa. Vai aso lua vai aso kolu vai aso faivo vai aso kanga mo le ya le melo o le fanti ta inga ya le na ya e fa manu lua ko ila ya tanto ya na mo ai fia fai mai o le la a holiday tanto I sa mo ile as for raile mele aso nga fu vai aso fo on sa o la isa we to malatala man na wa ya le private sector ya onga faina ile na tula bo pisini si tu ma oti ai o ila tou ele ma faina malo lo ile vai I aso malo lo ye Samoa o le vai nga le ai au fiai ia leo o le tide mu ia mal forma ia e ka wa nga lue tanto ina ia ma fai o na so swani fo ile manu le tudo o na ia o la tu fa fita uli ele nga tu fo ile o nisi ia o ngase ia ma ni madu anga fo e on tu le tanto forma ia a le kala kurga e me foi le ka o le mawa luma ku le fia ia ko se mo fa sa nga le ai a foi ele o stanga to finga al wenga al malo pero ko malenga mo el kala ngal terminal foi le I le male valid le ngal wa ku le se singal to mai tai bal mia male minister o male valid ala fai le ia langa malo ia I walule alu so a ko finga wenga skam jonga ponga foi nga mingi wak ko e maua ya ka ku mai master din fa dalo van tu ya o kala ngolango le ma to mai bla inga le ya woli le nga to mulu le ma to mai dai perf me yo le to a quanta il vanu il taiao I nai perf soli fa be email tang ya to le ai bito silida
te le tupe Australia le tau ai now Perth Solomon Alasi ta umana inu fala o se te mai Solomon fo ina Brisbane ele dei vai ngola woli toi kwanta ile tas taltas tala i vai fana mai se yuli Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale tala vai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le whale talavai i le taupito no. E tolu sula o whetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tau sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso for waile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale o lo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale o lo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fautal soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le pō. Awinatu ia te oe whalalonga masani a le Better Drive Doctors ma le Better Drive Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. O e mo mia sini fu aro po nini fu PE. E mawhai ona fsosoni atu le Chapel Park Dental ini tau talawhia ngai. Tele awala e mawhai ei ona tongi le whainga o auoloa. Se fulu i le 5% le pa u whapitoa o tai nifu PE. E maea i le asu tolu sfulu Novema. Pala au mai loa le Chapel Park Dental i le ovaru silau, whaatolu fitu, ono whaalima. Ovaru silau, whaatolu fitu, ono whaalima. Pea fiu mai i le tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tangai ane i le Chapel Park dental.co.nz Musau appointment. Wa valu tausanga o lama tautautua mo tangata Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. te whalofa whatalo whatu si whapoponga le tātou polokala meo le lui tau mo oe i le fui vāanga le aso. Ma tai o luas fu ma le lima, al whai upo luas fu martasi whai mai. O na whai atu ai lea o lona ali ia te ia. O le le ia, le au au na le ia ma le whamaoni. O e whamaoni nei me titi. O te tōwhia o e pule i me tele. I nā uru whale maia i le fia o lo wali. O le lu tau mo oe. E so se ina o e le tua o e mau i mea iti, mea la iti, o lo wha maoni nei mea iti, e mawhai ai, o na filifilia o e te pūlea ni mea stele. Start from scratch, a mata mai lalo, o na e o le inunga, a ele mana a mata inunga, a e umange, o whale kong. So se kaimi ai ke mga o ai whapeolea la e sau i ke whaingaluanga. A maka le fufurunga o le toilet kulo. A maka le fufurunga o ipu. Whainga o le ki o le ipu ki. E a maka whapenga e ke karikongu i ai. E I ua ai ngā wala uria oe. E ke sa whailo i lumba o computer.
Ai laku pole ale ke le o lo wilo ale yai. Wa mo so ti kebi po so ki piloma i le ngaluanga e mangaku lo e whaasingo lo rima. Ma whaakongongu kangaka. Ele umia e ngau, ele umia e whaki. Wa e vai le principal le al tuspaia e ngā mosos kakanga luea. Pole ale maua lungo o lo kamai, o lo achievements wa e. Whaalongo i le upulea. You are faithful over a few things, I will make you ruler over many things. That's the principles of life. O ka yala ngā o le o langangi, tātou te loa i manuia o le tua. Wha maoni i le mei titi. Mana vea lea oe mapulea i mea tele. Ya anga le mele li. Le artiu te lea whaiva o e ngalue ai. Whaia mara wha maoni ma lea mia tonu. E mana ia ai o e tangata ma whiriwhiria o e vea mapule o le nā whai company ono o soa whai Yesu. Mene.
olo fa mai vi ingola tumala fi pese le kale sika tuliko mele fi anga sa futu tolunga antuai e on polkala midao le lu tau mo I tanto le rivai ngola woli le mo toi fami du tau na tale o le tulai tasi ta fole tasi o nantu e se fa o poponga o tala I vai fulu langa sa mo pe ntapira mai le sunga ya se uli malau le fi ile fo ile tala le te fita wan tu wai I lunga I io ai fo marki a poloro ke vai ko lo so I fa la vai fo lunga I fa mole e mo mi se so sodi I se fo sa mo po se tala se sa mo mo le fa na pe ma fa ona fa so tai fo le numera na o le olua tasi vanu tolu loa iva ono lua iva ono toi fasa wantu o lua tasi valu tolu lua iva ono taula sea po se fo I mai o tamaiti sa mo pe mwhai ona fsa so tai fulantan tu numera nice ting mi va vela fa mole o lo mo mia lau so sani o le numera le telefoni o le o lua tasi valu tolu lua iva ono se pe wa ku foi nga oe mano mai foi la kwa ma fa ku ai pe nga wial ko asiki la va sikenge o la mai ko kongu wa makango ku le kalapu se va ai po se ki ofu ba ayo fa wo nga kafe so ku ma el ska tangu ya o ma ku le pongange o muska kinge muska take away Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, cui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki for it tonight. Oh oh, susu maila ia, oh oh, lulu o vai, lulu o lima, oh oh, fa saulo kua, oh oh, pati popo, oh ale mawala ska kenye, kasi va pea, fa vai lumore e. Aludai brana, awo kepa pole, aludai suma, awo kepa pole, aludai brana, awo kepa pole, aludai suma. Baila iai, la loca calo mai, pa calia koi, sola ko esa wai, ai awo kepa poisho uso, ala kilo kamangani. El lucky for you, 2 times. Sole, 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 o solo fiesida, o cui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki for it tonight. Oh susu maila ia, oh lulu o vai, lulu o lima, oh fa saulo kua, oh pati popo, oh ale mawala ska kenye, kasi va pea, fa vai lumore ea. Si o me foi fa pengi my brother, yo so fa for shit kuku wa fa ke ine, le manga o mia se ke le ngong, wone ka o I de menga kai, suma sa ka kolengi so mai se, baby boom bye bye. Oh susu maila ia, oh lulu o vai, lulu o lima, oh fa saulo kua, oh pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole, 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 o solo fiesida, o cui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Awa ke popole fua alupea oi dai. Sole, 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 o solo fiesida, o cui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye, o seki for it tonight. Malo lava, fomo le un sai fo le nei tula le oli fa fomo ia le tapo inga le tun. Kala mo le nei vang o le oli tu mo. Ke le atu tanga te Pasifika o whainga luenga to i titi tu pulanga tsul tula fono e tu sama le li poti.
Ta pare malo e ta fia le ufole mai ni silos te mai tai fari manatu fa so so vesi Amerika. Ta longa mo miki Joseph Swari te vai lo limpeka e a wai le kapite to fitu Australia fa fonbaia. O fa tu ngana tu pulanga pule la to wola mo te Pasifika ya Aotearoa. Wo plasi la lo se fulu to sanga. Ta mai futo sanga mo vai. Ai o no mero tu pulanga so tu la fo Pasifika ko tolo pula lo le lo vai tolu. Ma le numero te ngata inga luenga o toi titi lava whaluina, o si tia iai, e tu sai masi li poti fōu. Ai ora li poti li tūlanga o ietanga te Pasifika le whaarapura tonga Salvation Army, le State of Pacific People, o whaelo ai fōi. O te maiti a inga mātitiva, ma re ngawhatia ino tau mo te tongi o whale, ma re manuia au sia ia o onga, o lo o whao pe o na vea mawhawhi tauli. Lea mawhuri ietanga te Pasifika o awhi ai. O le li poti sa fuina i te ngā solonga o ietanga te Pasifika i vaenga lau tele, i le silia ma le 5 le whaeloilo po indicators, i le silia le marisfuta sanga o mawai. E mea whaali aia le tamaita i whaakusenga ina ia inga whaatino le Salvation Army, ana ika. Ma ia whaali ai e iai ni vaenga o ni manu malo, i tanga te Pasifika i le li poti. E iai le whaatula ngāno tupuranga e pule o lato wala, o silia ma le afa o tolopuai i le vai tau. Ma le numero tupuranga so tula fono o tolopu, i le lua vai tolu. O le numero tanga te Pasifika e whawhaingarua ngaina o toi titi lava a whaaluaina. O si tia iai mai le iwa spuru ono afe ono se lau sa iai, i le se lau varusu ma le lua afe, i le vai taimi, i tangata mātua e whawhaingarua ngaina, e nao le 2% sa siti aen. O tangata Pasifika e tua whare pui e to oi titi atu fo i la tau, e to e whawhare puipuina. A e pe to e sori tu la fono, pe a whatusa atu i le lau tele o tangata o le tanu. O le whatula ngana o tangata Pasifika e whaimi sori tu la fono o pau, i le tolis 4%, a o tolopu i sumare 2%, i le whatula ngana o le tunu wawao. Whalia ika, o le telo nei tala le lei, o le to e tilo le itua investmeni o le malo, ma tangata lau tele i a vaenga. O tu se tu nei le sui le pati te lavo le leipa e tapa ai le malo e muli te inga Australia. Ma tau fia ia Candace Owens mai leu fare mai ni sila. O le ma fin lanu liuli fai fam talanga po se commentator. To e lango ia Donald Trump ta aliani mai ni fevesia inga iona langona ina o ia fesilinga ina le moni. O le tūlanga sa fasio te ari fai tau miliono tangata UK. Ile se sunuina le kasa i lalo pulenga hiki lao si amani. Le o ilo ai o le Holocaust. Ta ia whai tio ina foi tau singa tuso tang tauma. Ma li te tele a Amerika i whātau o le olo tang tauli o ilo ai o le Black Lives Matter, whapea mai tu ai ngō tangata pio whawhawhine, ma whawhatama. O lo whata o tu e whaiasana tau talanga i au kilani le masina fōu. Ta ia i whamoe moe whaawona malanga atu Australia pe tai, o kapungi ere whai ko koa le akungu. Sa whaari ai le Minister of malanga inga Australia, Tony Burke. O mea ta ina i ele tunu wao, e sili atu na tautua ina le lein. E sili ai a Owens, le halu se isi mea, tulu ai, e toi tisi lava o mea umai alu iai, e wha oso fia inai, me vesi. E whaam talanga te sia are kulupu are union sa alotonga o tautalanga, le Free Speech Union, ua whaari ai, e le te tau ia New Zealand, ona solia le se stea ua whaia Australia, ono ni langona tau whaasoso to e le la uloa, ua vea mapungai e whawhiti ai le urufale i se isi o tano. A e lo i o ina lea, e le presidente le Young Labour Ethan Riley, i a lea whaamtalanga le uni, mai e tapai, le whainga malo so whatasi, e aua ne italia le urufale mai Owens. Whari e Riley, o manato Owens ua le nao te whalevesi, a e matau tia tele, o le mea lea e ai le tato matafa ioi, e pui ai o te atu tangata mai le tu ai ngā manatu, e wha amalo si au i ngā ioinga, o whe vai inga. O wha alongo ina le matanga alua ngā rasoi kua marulu ina i se bebela mai le latu tula ma minsta. Te lua ni wha amatala ngā rikone wharenisi rona lua le tausang toluai, le asa tele tupi sa whaarunai i mea ai. I le tani vesilia le leitua ni sila, sa wha maoni ai rasoi kua marulu ina i le tani malo. Ili silia ma fasala wa o whainga runga mo tupe i se kona wharenisi. Ili malaya le Eden Party o kilani ila to spulu ma to sutasi o ke topo le tausanga tuwai. O le tau a tō mea ai tapu whangai la to sa awa ili kona wharenisi. E iwa spulu li mafe imu se lau wasul whata la. Ma li tongi o le no whanga sa whaongaina. E lua spulu afe ma leona spulu fita la.
O le vai ngā tupetele sa whaalu e mōna mole mai lea, ina o whaai loa le Johnny Sila, ia leo atula vai leo, spua whetā la. Sa whaalu na matanga lua ngora toi fō mālo roina. Ina whoro tanga pule tōru se lau mo atu tōru sa usuia ia mati, o le tausanga o mawai. O le au whainga au whiai ma le pili iwa, te lua se lau tala, o mea ai māma o le tai au po cannabis. Ina whamatalanga forward suisa upu mona min stau soi fō mālo roina, Shane Ratty. Sa wina mai le Johnny Sila, o tā wai. E matua le Emerson na langolango ino ne vai ngā tupetele whaalu I me ai, ma vainu, I whaata singa ni rumanai. Whaali ele suisa upu, o le matanga ruenga, o te iai ma le matau ki o whainga tā tūlanga tau tupe. Ma mō mia ili tā ulai ma le ato toa I tau tua o soi fō māro roina, sa o luma. Ina ua tulia le tō sa whaari ai ele suisa upu, wala tō wha moe moe e whaiana fōnu tanga mō tupe ruafe ma rufu wha. I le ruafe ma rufu lima, I lunga o wala sota inga lau tele, po le online. Wa utu wala uina le pātia Māori ale Māori ni sila mana matanga roenga o le puipuinga whawhita. I le eisa la tō ngāio inga e whaia. Ma se tau valea I le omi lalo ia apianga o iei Samoa, ono le ngoto le vaari fita le sami. Ani sila le HMN State Est, manua nui I le tunu. I le lato whaamtalanga tisia, sa whaamatuina I whaiungo le vaiasto. Wa lato tapa ina ile malo, e whaia se ngāio inga o nole, ma le whatuai, e whaamamaina lato, tulo lava le whafonga mai, a lato tae. Mai le waa o ngoto I Samoa, e pio na whaari ai e tamai tai so ata tai tepi ngā rewa peka. Ta wai, toru vaiaso o te atalu mai o na ngoto le waa. Ai o loo whau o lava na whatala le malo New Zealand, I le tuu whau o le swa ueliki, I le vasa I Samoa. Tō si ai o le nā o le swa ueliki le masa, ai o whao ngea ai fwoi tanga tō tā fitoala, maisi moto hawhioanga o Samoa, ono o latu o ngā skami, e maua mai e tā mafa, ma le whao le tanga o le tonga ainga. Wharia fwoi e ngā rewa paka, e to tau ia New Zealand na awese tau I le maro Samoa, ma o na tangata o na whawhianga o iei meola I o na ngā te whale, ma tangata e wha moe moe iai ua awhia nei. Ma ia tāua fwoi, o le fwoi o te ngā ioinga, o le a pispisiai le so tanga o Samoa, ma New Zealand. Ia tāro tālonga le tama fōra o kapia le Wallabies Australia e leita alo I sana tālonga whaitauria. Joseph Augusto Swali, ai wāwa no se tūlanga I whao I wane ai, I tālo I le kapia le tō whitu, I tālonga no Peka Los Angeles. O le tama tālo mō mua kala polika le Sydney Roosters e le tālo la vaise minuto le tālonga wha professor, ai ina ofisiringa ina nei o winga se tūlanga I liliwai le kapia le tō whitu I le ruafe mane lu furvalu. Swali o whako na kalatia male laka pia Australia se iauri le luafe male le fulfitu. Male se ngā yoi ngai whaste e ai laka pia te tō fitu. Ai le I whaia le tāmanu sanga di pororangi ele Australia e whoringa mai, ele o ma whaia na whaia. Ai o se awa noe tuli ai ana moe mi tinga mono ni mpeka, e whao no tāo fio fia ai le ata matala vau le laka pia uni. O le solua o le to ono tāmo le awa le Wallabies e malanga Europa sa sosani, I le whaalau ino ino le ofula kapia le au mo ta'alonga ma le Liona Peritania o le tausanga fau. O le ata ono sa awhia I le kapitenia le Wallabies Alan Alalatoa ma Swali. O Swali sa avea matalinoanga le taulanga atoa ma talumai o na liliu le kapioni. Aina wawhia I le awa le Wallabies e malanga Europa. O le ata ule le lusu te tausanga sa paumalo iai uli tala malominga ma whaasalaunga. Aina o tau whai ui o le telenoanga marau tu stala ma patino na whasiringi ai lo swari e winga. I se tau mawhainga ta alo I le lakapite to fitu steimio monun mai. Ai sa I tari ai e ioe. Sa mātamata sua ngā shampino le lakapite to fitu o Olimpeka. Malana moe me kinga o lo iai e ta alo I le Olimpeka. O le tawata alo na lakapia ingalani Joe Mala o I te pili le sa sao le afi alo mana ai le ta alonga mare o Black Chile sa te meni fila. Ele tā pāo ni sila kāo fia le whai o le haka. Ma ia tūa iai o le atu masani, ai le whai tā longa, e wha vale valea. Tā tūsi e mala I lunga o penga o sutenga lau te le wha pe o le haka, e mō mio na whasala I tūa ma le malai. A wau se mea e wha vale valea. E ulava o le tamata alo pou ele o au fia I lau e ngilani mo le tā longa le whai unga le vasorei. Ai ona manatu o wha tūpula I ei wha longa na me vela I le bao a welua. O mala I ai sona talaanga pe au mai loa I le haka, e pera ba I ai sa ia kolosia le leina le teimia au pa I le haka le All Blacks, I le talonga I loa I le au e au siatu ngā sampila le tamasanga li poronulangi, o le lua hawese fun mariva.
Sa longoina ia mala e lo fori Nigel Owens tol monitua. Mai wan ai na fasalai na awe ngelani ele la kapia le rangi le lua fe poni ile solio tu la fono ole tamal sanga. Ile te fulo tau sanga talo mo ne ti polo te mata ile Silver Ferns in Sila. Ole te mata I umile au mo pa anga foi sa u pe tu polo tu le Blacks finish karaka. O fia ile ve mas te tu lenga po le moment. Ale au wala tu ai le fata I ole au wala tu fata tu le Diamonds. Australia. Well, my 11 of my Lord Silver Ferns, they have us the Money Constellation Cup. You know what I thought to Ilorina Australia, on some tassi fast tolu. In the Talon of Italy, tolu. In my iron a lot of fat, the ear some pinolangi. The Talon of Momo Luas are for initial day. You know, my own a lot of fat to Ilalo, the diamonds in initial day. Sa malanga to ilo ilisi to le masitase mane masipanatu. Ole afi pe what ita alonga fire. Fire appetite. Ole mata ina tele no latu ta arole afalo na luo sa va yele latu sasaino Australia il se fulu val tongi ta man malo ai. Ma wo ye nei lava no ya ni sile sui pia ita longa uma fa. Pe atu e fetau ile fe fine me pone. Ole luaf sul fasa mo mota aloi karaka mo le Silver Ferns. Ma wa ve ai ne mo se tema a ta mai tai tuai ole au. E pe feta ye ai malunga a pe feta ye ai malunga malalo o le fasalonga mai ole ta alole au in mai te bi mo vai nei. Ai ore awo ye nei pe ole fari ai e tere se senga wo yai o ye tini to vo wa ngai mai tere la tu ke tu no no la tu le o yai te tu langa wo fast lafa to nei ile au lo telen te tala na nei ori yai pe le file mo tantoma so foi morning yaso Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ai le ma fai na ngalo oe Samoa le pe
si whangamali o le tuitai Marina Davis I lana whantunga whauna o le teine o le ele vai a tuai whoi o le tātou tautua e le purakalame o la wauli ba whangamua I le ringa wauli o la solulu o lau te vai a tuwhafo ua mana ia mai le sulu mai o le la ia I whafo lau tanga me pa whiora o e nei te leo whali o e nei whianga I mala whantu ainga tausi ia e umana tāwi whafo kau le leia marakimi ku ua melea o ngā tamuiti o le nāua mabango atu. O le meri, ela, I sitei, ai mālurua al saviti. O le whewhia na whio le pōna pō, o le makua mālurua al saviti so. Ea, o le fui lana o ana le la taia, o le fui na mā ulu mai fui le winga o le ta. Ea, ele tai tai alana o tātou le menta o le tau māwhanawhana, pa e wa tau so antu le māwhanawhana, o le ai whaima mālulu mai, whaai tete nei te wa ea whaina, ia utulata mai fōi. Ia le teimi o su e ngā le whanau, ia le ngantai lea o tu uanga o ngā manisi o fuafuanga a inga. Ia antono na I nisi e fuafua malanga I Samoa, I le whae unga o le nei fōi tausanga, ia o lewa na e sahauni, o lewa na tongi lau pāse sea, e mako e pretty full, o e le nei awo. Whaatalo whantua ia e se te tango moa, Johnny Tauti, e langan tui leo whalapolo lupe manta sila misa pas fia tau pou rapanti lua manu vai malia pa I lala e be fo I whawina Danielu o liua a Leni e te vise ofisa ma o to umalawa wha sani talatai na sopi o le mafuta mai I Washington malulu o tonga I o ia Antonio o tu le fo o ma fan o tu le visual to palo tana sao ni tu ia ele me no fin to tu ia na le la le taia mo ai le fe tu la talana mo le antu langa fa tai ele sunga ia se yuli mo ta tu telefone le da o dan tu le tu line tasi a fe le misia mo wala fa mo ponga I le tu line lua I le o le nei o fin to tu le talana le la o le sa wai ia le tala I le fina ngai le state o Arizona. E iei se li I whaime mali I Amerika lo langolango ina to mawhainga a le sa ave mo President Donald Trump. I lana campaign o peo na whanga solo le tuminei. O le mea la o tupu le aso nafi ele na whaiei lana tala mali ai o ti ai loto maanganga mawhidangalo o tangata Latino. Ia o le to tele. Whamaile whamamunga le no whaitau I le aso ananafi. O I Arizona o le no whanga le po le stete le pito silento te le tangata Latino ia po tangata Puerto Rico o le au maua I totonu o Amerika a o le stete foilening o le tasile de yo sitete e manu ma loa I loa le sui tauva I le tofi Preston e mautino alava e ono a vea o I ma Preston fo ia po o Preston e foi o le malo Amerika o le so la lu te vai atu o le namu toe o antu iai ia malele I sa ave mo Preston e o le I Donald Trump ina ia toe fai se tala e tau sui ai loto maanganga mawhidanga o nei tangata Latino e mi se la tangata o le tunu o Puerto Rico o le au maua I tonu le stete le ia to ilo ia o tonu ia maua I tonu Amerika va pe fo ina I Hawaii ia po a mai kako ia o fai lau palota ia o le afo le temi e fai lau palota ia palota malabana malamba a we ki paloka pongisa o le tele na o le temi ia tato e ka ki o pongisa I mea ka ku ki o ia e kusa vo lele e tele o malama I policies po o polisi ia po o la le ngole mea anava tau le te mo foi e le tangata tau va po le sui tau va e mea ka porkiki ia ka ko pongisa ia la ile ia ka lo fai ia ka ko Andrew Ezekiel tele uso alo va tu va tele ba te mai tofu ai ono tolo ma lo le va ma lo los porkiki America tau ese le titi mai porkiki dan tau I New Zealand Samoa ia ona ese fo ia le ko inga system o lo o fa au ngai nai ia mana tele malama e pe ore ia ni la tau fo I malo le tanto tru o le au mau I tonu o le tele o state o America ia pa wale tan ia palo tamalo malama
alu iai malo mala mai whailau e kisi pole ole kongi pole e kisi oko. Ia na, alu mala mai iai. E we ki alu pongi sa, e whapena umama so se mea i leo langa liri. Ole tele. E tātou te o fui lele mo meo tā inga. A whaia le ko kere kanga kala leo akua i o whamia maanga ia o, ia ngā akua le mau akua ia. Aia e nofo ni mai e whaitau ma e malama i le mea. Inisi o tei. Ngai whapele, e rei lau kere whiwhia le mene, o kere whiwhia le mene, sau I, o resi mene. Ia ai, pūlea le tamalo matua I. I lona ia whirakanga. E iai lau tapo pas, mo le tālonga le whitu Samoa, o le au lakapiliki e tuma I tai Samoa, e whaiala na tālonga muli, i le whaiunga o le vai o sonei. A e fia manu malo ai. Ona e wala au mai lolea I le teimi level ni. O le teimi level ni, e lua tickets. E mawhaiora e matamatai le whitu Samoa. E mawhaifa o le e matamatai lava. I le tālonga na muli. A le Kiwis matonga. E whaia lea I le Go Media Stadium I le astrona I asau nei. O le teimi o lea fo. O le tālonga le whitu Samoa. O le 5 minute te aile afo le 5. I le fiafi o le astrona I asau nei. Ia, umale o tālonga na, ia, whakarikari la ikiki, whailau tina, whaia iai o le malai. Ia, ona sauni lolea, o le tālonga manto I nana le Kiwis, ma le mante maatonga, I le tāmil sakana o le Pacific Challenge, I le tālonga o le lakapiriki. A whaia te fialu I le tālonga, ona e wala au mai lole, te mine, e kali mai la usit, I le wapenga no vidi mea awakufua, oine ai, tali mai le usit, I le tālonga le fitu Samoa, male aule lan te taano. O le fsilila. O ile ka ano ma le fitu Samoa le stona nei. Ile taonga o le lakapiriki. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. O lewa se antule te mia lus fulu mara whamedu te wate ane ia lingtu la e tas a whaia te fialu I taonga o lo ile tātou double pass na mo oe le reia vaenga o lea wopi. E ara wei ele tātou tō lunga lina e te tauana e alu, e be tau whuna anu se siole tō ai ngai whaonga tātou tike ti mai mako. Tālofa. Lua. Tālofa. Oi, sole, ka whiora e koi kikia o moe sole. Ma lor soi fua. Oi, vole suafa. O ai foi le suafa. O Mika, ia, le leiwa sauni. Le sau, o la visiri la kuai. O ai le ngore au le ta alo ma le fitu Samoa I le astona ini. Ya o fiki. Ia, o le ale ngore au o fiki. Ia o la o fiki, la o fiki, o la resi au. O le... Ia wa. Ia wa, o le au ngā reka, ano la resi au. O le, e iai le ngore au o fiki. O ai le ngore au o fiki. Ai, sole a. Ya, langa lai o I fiki. A e malo o I ke ruo. Ea? Oi, a e malo o I ke ruo. Ma ke o moroki. Ke ruo moroki. Ma ke o moroki. Le, ia ingu mua la fuala au ruo o I makua. Le, ia ona sa I me lungo laka kolenga. Ia nga, iyo e lua ia tickets. O se uka mai amika. Tanga ukia lofa ia. Ni ki waka kole maa fukar Christmas. Le leile ave o ka longa le fitu Samoa ma le awa ta maita ia Fiji. O le Fiji Bulikula. O le ngonga le Fiji Bulikula. Ia nga. O lo inga umale ia le asongi o kausu ele ngor ka ko aku. Ia e o le whautaina I le nei vaenga o le awo. Whautaina tu ia mika. E wile wa o le inguanga fuala. Au ke longa o sionga koe manusia le ngamala au mai erga ko porkala mele le fo I vaenga o le awo. Ia le le lus flu no mala familiu tu te ai le tasi a fo le tasi. Au da su le o le porkala mele. O le a reto o le ola. Au ringa le enjoy mo ticket I lunga o le ticketek.co.nz. Ele tung tan tele tantu ticket emre tuoi e lua ta longa na mfanya e mai mo o le ta longa le tu Samoa ma le au to mai tai Fiji
O le ta longa fo ile le fitu Samoa. E te tau ona malo ai. Ai sea, awa a malo I tātou. E ofi tātou au. I to tonu o le World Cup. O le laka piliki. I le tausanga fo. E whaia le antunu o whawai. So le so o a so le I polala. O kari malo ai ane ko unge o whala. Lua a whelua koru. Lua a whelua wha. Lefo ila lua a whelua lima le laka piliki. O lefo ila anto tali malo I le antunu o whawai. E ta taula o na mani malo le fitu Samoa. I lana ta longa le stona I aso nei. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Win-win, hooray! Manu malo I se tino tupe e tasi le awheta la, ma le Vodafone Samoa, e tawala mai le M-ta la. Tau ia inga whapea ua mawanga, e lafo mai sau tupe le M-ta la, mo soua manoa e te manu malo ai. E whaingofia lava, na le lafo mai lava o sau seleni, e lunga e ma le tonu se lau ta la, tawala mai I paanga lau M-ta la. Ona maua lea o laua manoa, I se se I whapitoa e te manu malo ai, I le tasi le awheta la. Mana tua, resi tala nei loa I le M-ta la, e ia inga whapitoa. Vodafone, together we can. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whaipoiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia fo I le nei aso e whawhiloa I tātou atinuu, mai salama I te oe mo whaiuna mai moa ma whafonga I tātou polkalambel nei o le areto le ola ia I le nei fo I aso ma lorso I fua manuia. O le kenese wha, whai upe wha, I eisi na whai tau mana I lava whapea, ua sila mai ova ia a pelu ma lana taulanga. A le upu mo o I aso le nei whapea, o le loto whai taulanga le lei. Wai loa e o le loto e tāua te le ile tua. O le tua e always lava. Ai le iwa ai le tua ingi kakunga ingoinga mani mea tātou te whaia. Always lava e sila mua o ia I o tātou loto. Ke lo le tangata. O le tangata e wa ai I mea whai. E wa ai fafo. E wa ai le tino. E wa ai ngaluenga. O le tua e lo loto lana sila. E sau ale sila le tua ati mai ka kungaluenga e sau sao ai le mea e mafua ai ona whaia tātou taulanga ma tātou ngaluenga e whai. Whapena fo ilai mene I whai ngā taulanga. Whai ngā taulanga o le loto e tāua ai le o le taulanga. O le loto usi tae I le tua e sili lona tāua
nai lo le taulanga ai le tala masa ni fo le tu se Samuelu taulanga fo ia Saulo na fai le tua e sili le usitai i le taulanga te fai mai e sili le usitai i le tua i le ngao le mamwe po lo winga o le taulanga o le meta ua tele i le tua ai sili atu le tau o lo loto i le tua ngai lo mea ke fai atu i le tua so le upula mo o le nei aso ia e ke siaki lo loto ia male mafua anga o au taulanga ma mea le lei le ngata me te whaia i le tua a o mea i te whaia fo i te ngata ai il tala le ia a pelu le whai ngata taulanga a pelu makaino a o whai taulanga i la ua e le isi sila le tua i taulanga kaino kako ke le i lopo le ale mafua anga a whai mai ai na sila le tua i le taulanga a pelu a le kila le whai upu e whai tau i whai mai na mua i sila le tua ia a pelu le tu ainga attitude o le tangata tapua i le tu whai maitala ua sila mai ova ia a pelu malana taulanga lona winga nga mua i sila le tua ia a pelu inga ua sau a pelu ma le taulanga nga mua i wa aia le tua lona loto nga whako awa aia i le ilani taulanga so e whapena fo ila ia te oe so se mea e te whaia po le ale ma tautia o se mea ke whaia i le tua ma e whaia i tangata e le ofo ai le tua o le mea mua lawe wa ai ma sila i le tua e siaki lawe le tua i a lo loto o le tua i ngata i ai oe a e sau fo i te tapua e le o rofu po le maanga i o la e po le fia se lau sau kaulanga e whai le mea mua e sila i ai le tua e sila i lo loto i a teia whai mai kala kuspaia ua sila mai ova ia a pelu then lana taulanga so mo oi le asul ngai le ase me o e whaia le ase au nanga o e whaia le ani taulanga o e whaia le ase me le lei o e whaia i si tangata a toma le tua to e siaki le attitude to e siaki le motive o lo e whaia ia mea i le tua sila lau fio sili atu i mea mātou te whaia e te sila i o mātou loto olo o iai i motives ma mafua anga mātou te whai ai mea lea sili na e tauina i a mawalunga ai lau vi inga ai leo mātou whawhitai Yesu. Amen.
Wingola tua e pe on langi da tule le pese fakasa mai le pitunu o pa kuranga i le rivaingola wole le pese luse la fituiva tu special e fakasa pole kalesia fa potonga kirisia no sa mo le pese wo fa goina le tuai fa tanto lunga tuile pole kala me le ari tu le ola mo i tanto le ni fo i vaingola wole o joy lus fu tasibidute o da tale o le tulai lua tale lua Ona toi au dan tu long tala I vai whanua o le ria wole mai a se uli mlau leifi mai ai an tātou wha salonga wha pisi nisi ona au dan tu leo nisi o wha silanga ua taunu mai. Hey, this is Shane Cameron. You're listening to Radio Samoa 1593 AM. Beta Drive Doctors I le taulanga wha tau I maangele wha pēr manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e wha tino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is flu river mo I la tau is flu on tau sanga malunga atu wha pēr matupui pui o le flu ala au telefoni 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga o fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald Aman rewa e taftafane o le faletusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le 5 Afrikau. Mafai fo nga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaw nga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa e au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. O si la fia me fatino e mafai na e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo e so fale motu o si la fia me fai na fatino ni si o fuanga e fa ngai le equity o lo fale. A woni e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio so rudu taitasi le se fulu e te ai le fa. O le a si la fia ai au wala e mafai e ona e umi se fale motu le lumanai ma wala e fa ngai le equity o lo fale motu e fa ta wai se isi o fale le por kalame o le malu I fale. Ia fia o solulo vai aso taitasi se fulu e te ai le fa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. O le wan tui sifulu vanu mala whabiru tonu tālo ling tula e lua nisi neo tātou whaalinga ma whaasilanga o le utonu mai le official Radio Samoa mo lo si la fia. O le tātou whaalinga mua mai le Team No Excuse Zumba. Talofa Samoa, maratua le tātou Zumba le Team No Excuse i aso tofi e pei o le masti iai I le OMAC po le Otara Music Art Center e le taulanga whaatawi Otara I le afo leono I le fiafi e le isa tongi le nei Zumba sumai tātou fia ma whaamalo stino whaatasi a wale soifo mano loina e maua le tātou Team No Excuse e le tuantusi o leono pa se lau Alexander Crescent I le pitonu o Tara whaafitai. O le tusi o le vau filifili ma le songa. Awaring alu sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa I se sifo tutuila ma manua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matawha i le matai le whainga o whaalawlawe e pei o wha I puiponga ma liu o le osio singa o ainga vesila whainga o Paolo o sei whaaloalo whaalanginga o e kaelesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga na o le fitu se fulu tala lona tau. Na lo fisa fo le Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga mana mai le tātou o fisa I teimi whainga luenga e le lua o no lua tasi 5 I vatolu, lua o no lua tasi 5 I vatolu pe tanga iane I le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz e sa ili mai pe whai mai ia lau oka whaafetai. O le whaalinga mai le mafutanga a le fioanga o Vaiala. Mo ala mo tama whanau a Vaiala I le Vaimaunga, whaamolemole e whaamanantuantu le tātou whaatusinga I le maunta o Maunga Langafuaina Jensen.
I le tuantusi o le tasi o iwa Hillcrest Road I Papatoetoe I le tulai tasi la wauli I le stona I neia so lua o Novema lua afe lua fa maratua maila o le stala e pei ona I o ina. So I foloa o lo se nia e fingota ulu avianta mo le laulau ai monisi fa mtalanga fa so ta yane le telefoni o le olu atasi lua iva lima valu iva lima olu atasi lua iva lima valu iva lima po le olu atasi lua lima iva tolu fa o lima olu atasi lua lima iva tolu fa o lima po le olu atasi tolu lima fitu ono tasi olu atasi tolu lima fitu ono tasi fa fetai. O le isi e tātou whaasilsilanga leo te vai e tuelunga I. O le whaasilsilanga o le ainga sa mawala I vau o le pala. E mua pēr le whaapolo ma le whaasangi lo tātou tapa au sili I le langi. Ona e au sanga le tua au ma manusina le soala na pule whaasosoa. I lo o tau soifua ma lo o ne yola. Whaawatai wa sopo mailo o tau soifua I le nei taimi o le tau whai ui unga o le tau sanga. Ai o le antau to ia whaamaene o tailo loto o tau pa ia ma mamalu. E le anga e whainga tāsa moa o le ia I vivia. E le mawhai se upu ona au o wina o tau sa mawhai ngā tu lau na lava. E whaasilsela antu ma le hawa tele. I suli uma o le ainga sa mawala I vau o le pala o malie. O lo alala mapapa au I ni usila nei. E fia whaia se tātou whilo inga I le aso tona I nei aso lua o Novema I le se fulu tasi I le tai au I le no whanga lea o le fitu se fulu B McIntyre Road I Mangry Bridge. E talo on tuai I suli uma o lo tātou a inga ina ia awai mai le nei whono tanga tāua a wā le tātou wha mo le tausanga fau. Morisi wha amtalanga wha sotai mawala I vao Filipo Filimaua I le olua lima ono tasi lima fitu iwa. Olua lima ono tasi lima fitu iwa. Po ngalamala mana Danielu Taito I le olua fitu fa lua ono o. Olua fitu fa lua ono o. Taiolo sinia e mawala I vao Filipo Lutero Filimaua o le sa o le ainga sa mawala I vau o le pala I le whiaanga o malie. Whasisilanga mai le whiaanga o Santawa I sa Fanta. O le ae ia I langi tapu o pa ia le popo sa moa a wā o sa lava mai le vavawe o I le whaavavau. E talo antu I le tātou nuu le pa ia I tamali I mawhaila unga whale tua matausi. Matama whanau uma alo tātou nuu o au mau I au kilani nei e whape foi I a paolo mangafa e malu I le nei nuu I a Samoa o loa whiwhia mau I le nei antunu. O le a whaia le tātou whilo inga I le stona nei a so lua o Novema I le tulai tasi le a woli se I o tātou wha soai. E tusa o le mata upu na ta oto mai le tātou whiloa inga mua. O le no whanga e whaiai o le se fuluwha Cape Road I Mangele I au ki lani lava. E mada mia lava lo tātou awai uma e whewha asoai ma soa lau pule lo tātou wha moe. Ina ia maua se tonu mautu e tusa o le mata upu e peo na whonga iai lo tātou no. Tai maisau plates a wā le whonga taumafa o le aso tātou whiloa iai le manuia e ala I le tausinga alo tātou atua e morisi whaamtalanga vala au mai le telefoni o le olua tasi lua lima tolu ono wha tasi olua tasi lua lima tolu ono wha tasi whaamtaiolo o seinia e le laulau ale mafutanga. Ma le whaalinga murimuli mai le mafutanga le whakasa vau tupua I whalea lupo. O le ato toia whaamaene o tailo loto pa ia Samoa. E mai saua se ia pa ia fili mapula tuu
too low na lava. Ai whaasisilantu I le awa, e whaasisilantu ma le awa tele te tau wai. E le paia ma le mamalu o le bāwhtanga alo ma tama whanau o le kālesia e whakasā I vau tupua whale a lupo. E whapea o le ātou I usuia le tātou whilo inga e peo na ato whaina mo le aso tonu lea o November lua a whelua wha I Glen Eden I le no whanga e pei o na Masaniai o le tuantusi o le Lusafulu Westward Hall Street e te mimilo I le tū taumatau I le roundabout o na ngā I le iluma o le Calston Shopping Centre. Wha mole o le antātou whisila wha iai le alofo o le tua I le aso o loo sainia le nei wha silsilanga e le teitei whono male lau. Morisi wha mtalanga, wha apsauta ihane antātou numera nei o le olua tasi valuvalu lima iwa valu wha. Olua tasi valuvalu lima iwa valu wha. Po le olua tasi o valu o ono iwa wha. Olua tasi o valu o ono iwa wha. Po le olua fitu wha valuiva o iwa tolu. Olua fitu wha valuiva o iwa tolu. O nisi nau tātou whaalinga lewa taunu mai leo fisa o le radio Samoa le rivainga o le awoli. Wala wale longa po yali o lo tau pa ia ma lo o tau mabalu fo nisi o wha moi o le wha peleo na wha taunu wina I le whai unga o le nei vaiaso. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Iva mala fa miu tolo ton tale o le tulai lua tale lua a wada tu tala I vai fanua te pera mai sunga ya siuli o mana o leifi ya wala vele longo pu yeli o lo topa ia malo o to mamalo o le mai e o telefon e le tanto malo o le amantela no I le mata upu o le vi o le sa lo tonga o lo tanto malo samo le alo vevesi nei lunga o le social media io o le tangata nānu I le aonga I le mea tau musika.
Pacific Land van mo small man wala pese fane de fu mea uma wala pese na fantuina e panga mali yo po fa ivalu i tau sanga ua mavai. Wala muta ambule ola amantalo roina masutasi leo tumaitai. O loo a onga pesa onga i le tūlanga tau musika. I tu tonu o au se talia fa pe fo i mani usila nei. O upu o le pese o le langina le o le afo i lengo. O le tanto vi o le tuto tasi o le tanto malo. Ia po le vi o le salo tonga. Le na langina i le teimi o le fono tanga le fotoa u mani i antu laf. Ai o le mena e mana i le mele o le fisiki. O le fai muli muli eile o le tana. E le nei fo i lo walu e sue. Ia se mea e te leo mahala malama. Ai awe ki alu i ka inga. Wa o kua kore ka inga. Ia o lo i ere ki ngā inga. Oh
Malo lava for more on site for the nay to la only fa for my le tapo inga le tun kala mo le nei vang o le only to mo ke le atu tanga te Pacifica o finga luenga to I tiki tu pulanga so tu la fono e tu sama le boti ta pale malo ta fiere u fole mai ni silos te mai tai fari manatu fa so vesi America ta longa mo miki Joseph Swari to vai no impecca e a vai le capite to fitu Australia fa for mai o le whaatūlenga ana tupulanga e pule o lato wola mo tangata Pasifika ia o te aroa. Wa palasi lalo i se fulu tausanga, tau maris fu tausanga o mawai. Ai o le numero tupulanga se tula fo na Pasifika o tolo pui lalo le lua vai tolu. Ma le numero tangata i ngā ruenga o toi titi lava a wharuina, o si tia iai, e tusai masi lia poti fou. Ai o le li poti li tūlanga o iei tangata Pasifika le whaarapura tuanga Salvation Army, le State of Pacific People, o whaelo ai foi. O tamaiti a inga mātiva, ma renga whatia ino tau mo tutongi o whale, ma manuia au sia ia o onga, o lo o whawo pe o na vea ma whawhi tauli. Lea ma furi ei tangata Pasifika o awhi ai. O le li poti sa fuoina i te ngā solonga o iei tangata Pasifika i vaenga lau tele, i le silia ma le 5 le whaeloilo po indicators, i le silia le marisfuta usanga o mawai. E mea na whaali ai le tamaita e whaakusenga ina ai inga whaatino le Salvation Army, ana ika. Ma ia whaari ai e iai ni vaenga o ni manu malo i tangata Pasifika i le ripoti. E iai le whaatula ngāno tupuranga e pule o lato wola o silia ma le afa o tolopuai i le vai tau. Ma le numero tupuranga so tula afono o tolopu i le lua vai tolu. O le numero tangata Pasifika e whawhai ngāru ngaina o toi tiki lava a whaaruina. O si tia iai mai le iwa spuru ono afe ono se lau sa iai i le se lau varusu ma le lua afe i le vai taimi i tangata mātua e whaafenga ngaina e nā le 2% sa siki aen. O tangata Pasifika e tua whare pui e to oi ti tiatu fo i la tau e to e whaafare puipuina. A e pe to e sori tu la fono pe a whaatusa atu i le lau tele o tangata o le tanu. O le whaatula ngana tangata Pasifika e whaimi sori tu la fono o pau i le 2%. A o tolopu i sumare 2% i le whaatula ngana o le tunu wawao. Whaalia ika o le telo nei tala le lei. O le toe tilo le itua investmenia le malo, ma tangata lau tele ia vaenga. O tusi e tunai le sui le pati te lewa o le leipa, e tapa ai le malo e muli te inga Australia, ma tau fia ia Candace Owens, mai le ulu whare mai New Zealand. O le ma fin lanu liuli whai whamatalanga po si commentator, toe lango ia Donald Trump, ta aliani mai ni whewesia inga i ona langona, ina ua e whesiringa ina le moni, o le tūlanga sa fasio te ari whai tau miliona ma miliono tangata iuteia. I le susunuina le kasa, i lalo pūlenga hiki lao si amani, le ua ilo ai o le Holocaust. Ta ia whai tio ina foi tau singa tusa o tangata uma. Ma le te tele i Amerika i whātau o le olo tangata uli ua ilo ai o le Black Lives Matter, whapea mai tu ai ngō tangata pio whawhawhine, ma whawhatama. O lo whata o tu e whaiestana tau talanga i au kilani le masina fōu. Sa iai wha moe whaawau na malanga atu Australia pe tai. O kapungi ere whai ko koa le akungu. Sa whaari ai ere minister of malanga inga Australia Tony Burke. O mea ta ina i ele tunu wao. E sili atu na tautua ina le lein. E sili ai a Owens. Le alu se isi mea. Tulu ai. E toi tisi lava o mea umai aru iai. E wha oso fia inai. Me vesi. E wha mtalanga tisi a re kulupu a re union sa alotonga o tautalanga. Le Free Speech Union. O whaari ai. E le te tau ia New Zealand, ona soria le se ste ua pa ia Australia, ona ni langona tau whaasoso to e le la uloa, ua vea mapungai e whaafiti ai le urufale i se isti o tano. A e lo i o ina lea, e le presidente le Young Labour Ethan Riley, i le whaamtalanga le uni, mai e tapai, le whainga malo so whatasi, e aua ne Italia le urufale mai Owens. Whaari e Riley, o manato Owens ua le nao te whaavevesi, a e matau tia tele. O le mea lea e ai le tātou matawha ioi, e pui ai o tātou tangata ma i le itu ai ngā manatu, e wha amalo si au i ngā ioinga, o whe vai inga. O wha alongoina le matanga alua ngā rasoi kua maaloloina, i se bebela mai le lātou lava minsta. Te luaini wha matalanga le kone wharanisi lona lua le tau sang toluai, le sa tele tupi sa whaaruai, i mea ai. I le tani vesilia le itu a New Zealand, sa wha maoni ai as noi kua maaloloina, i le tani malo. I le silia ma le whasala wa o whainga aruanga mo tupe i se kone wharanisi,
ile malaya le Eden Party o kila ni le to spulu ma to sutasi o ke topo le kausa tu wai o te wa to me ai ta pangai la to sa a wel conference e iva spulu li ma fe im se la u vasul fatala ma le tongi o no fanga sa pa ngaina e luas furua fe maleona spulu fitala o le vai nga tu petele sa pa alwe mun le mai le ino fa ilo le Johnny Sila ia le o tu la vai le spulu fitala sa faalu le matanga lu ngor joy fu malo roina i le foru tanga pule tolu selau mo atu tolu sa usue ya mati o tu sanga o vai o le au fa inga au fi ai mo le pili iva fe lu selau tala o me ai mama o taia po cannabis i le fa matanga forward su so upu mo min style so fu malo roina Shane Retty sa wina mai le Johnny Sila o ta wai e matua le Emerson o langolo ino ne va nga tu petele faalu me ai ma vainu i fa ta singa le rumanai Fali el sujo upu, o le matanga ruenga, o fte ia ma le matau ki o whainga tātula ngā tau tupe. Ma mō mia ili tāula i ma le ato to i tau tua so i fua maro roina, sao luma. Ina ua turi le le tō sa whari ai le sujo upu, wala tō wha moe e whaiana fōnu tanga mō tupe rua whe maru fu wha, i le rua whe maru fu lima, i lunga o wala so ta inga lau tele, po le online. Wa utu wala wina de patia maori ale maoro ni sila mo le matanga lo ngor pui nga fa fita ile le ai sala tu ngayo inga faya ma se tau volea ile omi lalo ya yanga o ye Samoa ono le ngoto le var fita le sami ani sila le HMN status manu nui ile tulu ile lato fam talanga tsia na fam tu wina il fa ngor va asto wala tu tapa ina ile malo e faya se ngayo inga no le mar fa tuai e fa mama ina lato tulo lava fa fonga mai ala tu tai mai le va o ngoto i Samoa e pena fari ai tama tai so ata tai tepi nga rewa peka ta wai tolu vai aso o te atalu mai o ngoto le va ai o lo fa o lava na fata le malo ni sila ile tu fa o swa o liki ile vasa i Samoa tu si ai o le na o swa o liki masa ai o fa o nge ai foi tanga to ta fitola maisi moto a fioanga o Samoa ono o latu o ngā skami e maua mai e tā mafa ma le wha o tanga o le tonga ainga wharia fo e ngā rewa paka e te tau ia New Zealand na awe se tau ia na maro Samoa ma o na tangata o na o awhianga o iei meola i o na ngā te whale ma tangata e wha moe moe iai o a awhia nei ma i e tā o foi o le whai o te ngā ioinga o le a pispisiai le so tanga o Samoa ma New Zealand ya taro talonga le tama fora o kapia le wabis Australia le ta alo sana talonga foi taulia Joseph Augusto Swali ai wa no se tulanga fao i wane ai ta alo le kapia to fitu i talonga no impeka Los Angeles o le tama talo mo muar kala political city roster se le talo la vai minuto le talonga fa professor ai no oficiali ina nei o winga se tulanga i li wai le kapia to fitu i le wa fe mane lu furvalu Swali o fa con kalate ma le kapia Australia se ia o le lo fa ma le fulfetu ma se nga yo inga faste ai le kapita to fitu ai le faia le kamera sanga di pororangi ele Australia e fori mai ele o faia no faia ai o se ava no tuli ai na mo mi tinga mo no impeka e fa no ta fio fia ile te ma te vo le kapia uni o le solua le to ono tamo le wallabies e malanga Europa sa so sani ile fa la wino ino le ofula kapia le au mo talonga ma le Liona Britania o le tau sanga fo o le to ono sa ofia ile kapitenia le wallabies Alanala Latoa ma Swali o Swali sa ve ma talo noanga le taulanga atoma atalu mai ona liliu de la kapiuni ai no ofia ile au le wallabies e malanga Europa o le tau le lusu te tau sanga sa pau malo ia yu tala malo minga ma fa salanga ai no tau fai wi o tele no nga mala tu stala ma patino no fisiringi ai lo swari e winga i se tau fai nga ta alo ile la kapita to fitu stai me mon mai ai sa i tali ai e ioe sa ma tamata so nga champino la kapita to fitu do limpeka malana mo me kingo lo ai ta alo ile olimpeka ole tama ta alo la kapia ingalani cho mala wo te pili le sa ora afia lo mana ile ta alo nga mala o black killer sa te me ni fila ele ta pauni si le ka fia le fai o le haka ma ia tu o iai o le tu masani ai le fai ta longa e fa vale valea ta tu si e mala i lunga o penga o se tenga lau tele fa pe o le haka e mo mio no fa sala i tu ma le malai a wa se me fa vale valea
e ulava o le tamata alo po ele o fia ila wengi lani mo le talonga de faunga de vasore ai ona manatu o fatupula i ai falonga na vela i le pau a welua o mala i ai sona talaanga pe au mai loa i le haka e pero ba i ai sa i kolosia le lenga le temia au pe le haka le All Blacks i le talonga i loa i le au e au siatu na sampile tamasanga di pololangi o le lua vese mariva sa longoina ia mala e lo fori Nigel Owens tol monitua mai wana ai na fasalai na awe ngelani ele la kapia le rangi le lua fe poni i le solio tu la fono o le tamal sanga il te fulo tau sanga talo mo ne ti polo te mata i le Silver Ferns in Sila o le tamata i umi le au mo le pa anga fo ia sa u pe tu polo tu o le All Blacks Phillips Karaka o fia le ave ma se tu lenga po le moment ale au malato vai le fatta i ai o le au lato de fatta tu le Diamonds Australia wa mai ala mo na malo le Silver Ferns le pa va sta semana Constellation Cup e o to fa to ilo reina Australia on suma tasi fa su tolu i le talo foi tolu i le mai ai ona lato fatta i al champigno lo langi i talo mo lua sa fa initial day i o mai ona lato fatta i lo le Diamonds e lo initial day sa malanga to ilo ile si to le va sta semana ma se panatu o le afe watu talo ngai faia e pitai o le mata ina tele no la tuta ala le apolo na luo sa va ele la tu saino Australia il se fu val tongi ta man malo ai ma wo ye nei la no ya ni sile sui pia italo o mai fa pe atu e fetau ile fe fine be pone o le wa su fa sa mo mota alo Karaka mo le Silver Ferns ma wa ve ai ne mo se tema a tama tai tu ai o lao e pe feta ye ai malunga a feta ye ai malunga malalo o le fasolonga mai o le ta alo le au invite te mo vai nei ai ore awo ye nei pe ona ye fari ai e tere se senga wo yai o ye tene to vo wa ngai mai tere la tu ke tu nunga no la tu le o yai te tulang wo fasa lafa to nei ile au lo telen te tala na ne o yai pe le file mo tang toma so foia mo ni yaso Talo va Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Talofa o au o leilani Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua o te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fiatala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi, mala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E fesosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu whitulua tolu o. Whaongare tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamomori sa mo le masino ke topa ma maua i loa vanoa te oro paramano ai whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na iwa i aso te tasi. Manatua, o loa whawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai ngā whamitoa. O loa whanau pēr o tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele, pa pēr le siri le fitu se furu o tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whamtalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli i Samoa. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. O le temi lunga le wanti le Radio Samoa, le use antia se fuluma le lima miru te wate aneia leitu la lua o le nasa e whaafonga i se whaaponga o tala i vai whanua e pe on udantu le nivaingo le awu. Ia e le sunga ia se yuli malau le fia wala vai ia le afu.
ia le whaafunga lea lo o tupa ia ma lo o tō mamanu. Ai mo le riva inga o le tātou tūtua ma le tātou polokana me pio nung tā ustimi o sola. O lo ia le tātou mā lo whaalolungia a wālava. Ia le wha manino ina. O le tele o whidangaro. Ua whaalia lea i le langi ina o le vi o le salo tonga o le tātou mā lo. E pei ona langi ina lea le o whipesi. A o mai le kolisio mā lua. I le whuntanga ta i o le mā lo taupulenga. Le wunta ama vai atu nei i le vai aso ua tuana i atu. Fia la le rei vai ngolea wuli o le wā tonu mai o le sāfo o le tātou mā lo. Ia a tonu e to televoi nisi o lana e ka le sia e whaka sā i nei i stamaki. Ia a tonu e si la fia ia le tumaitai nei. Whaatala vantu i le tātou mā lo le rei vai ngolea wuli. O le tumaitai po le whalitua ia Rita Silman Tafa Palala. O ia o se Samoan music ethnomusicologist o le mafuta mai e au se tali e le ni vaengo la wuli whaatala whantu Rita Malo le soi fuama le langi e mama. Ia whaatala whatu le pa ia Samoa poto lo mai moa ma whaafonga mai le nei whaasalaunga whaatai lava mo le nei avanoa. Thank you. Thank you for giving us your time this afternoon. Rita, I know you're busy, and we hope that we can make the most of today. I think there's something a bit wrong with our connection this afternoon. So, anyways, Rita, e mawhaiona e saunoa. O lea lo si la fia. I lau oe matawha yoina iei. Ai le I au ina mai sau whiringaru. Le tonu ala mutafa yo ile fa tonu ina ina ile universite le me le pone pe ona e ngalue ile ni vaita. Well, ile taimi nei, I'm just completed le longa le o le PhD. Le PhD le ethnomusicology. So and so I'm finishing that, and that includes o le suʻisuʻina po le sailinga o le mataupu lea o Bese Samoa any Bese. So at the moment, I've been busy researching le mataupu lea o le talafa asolopito awa le, le vainga lea o le vi'i because of what happened, because of the community comments and the differences in opinion. And a lot of people have been displaying their anger at the omission of the line that refers to Christ, but then other people have been quite happy about the reverting back to the original line, Samoa wa mawhai ona tautai. And so that's why I did the video that I did, because that is in my expertise as an ethnomusicologist. So I thought I would help to, that's my contribution to making people understand the history of certain songs. What's your understanding? When did Samoa come up with this, our national anthem? Yeah, of course. So what I found was e tolu vainga o le vi'i o le tanga vai o Samoa, o le vainga momoa. That is the one a tusia I le tausanga tasiva whavalu. The reason why it was so early before le kaimi no whaile independence in Kasiiva Honolua is because Kasiiva Whavalu was the time that the UN conferred the self-governance to Samoa, because as we all know, Samoa was under the administration of the Germans and then under the administration of the British and the New Zealand. So 1948 is the time that the UN conferred the self-governance to Samoa in order for them to prepare for independence. So at that time, there was a competition, Whaile Kauwanga, to find a song, a bese that will be the vi'i, because this is the first time Samoa will have a government. So with a government comes a national anthem. And so there was a national competition, and Kuresa, so Sauni Inga Kuresa, his composition was the winner. I believe the runner-up song was by Whakakoia Siwila Powesi. I believe there was a song there, maybe Lota Nu'u or one of those songs.
but Gues's composition was the winner. And in his composition, he had 2 verses. He had the line o Samoa wa mawhai o na tautai. And it's very important for people to understand why that line is there, because for us who are born after independence, we are born into a world where our people are free. But for the people around 1948, they were not free. They wanted to have control of their own country. That is why the lyrics of the first anthem is more around, give us our country back. We know how to lead our country. So, o Samoa wa mawhai o na tautai. And then closer to independence, there must have been maybe some opinions from other leaders that maybe the anthem doesn't have enough reference to Jesus Christ. So somewhere along the way, it's not mangingopo when that happened, but somewhere along the way, the line then went to the reference to, ngā maliwai Samoa, ngā maliwai Yesu o Samoa. So we don't know when that happened. Right now, there's more research, lo mo mion whaia pea le sailinga mo le vainga le tala whaasolopito. There's heaps more to learn. So this is just what I've been able to find. And that is the anthem that we have been learning, the reference to Jesus Christ. And then the third version that I refer to, a third version, is the arrangement, the minor change of the lines, and that is the version that was performed at Chogam. Okay, so the third version. So there was a change of words. O lena ia upu na suia, o lena suia la vai e afoi. E sauni, o le sa o lea au. Yeah, so you do it on for it. Wow, oh no, le tau fa le tonu me le tanto so ta inga le vai ngola o. E se le tau o afo. O me o lo mo me le tanto so ta inga. Ma le tu ta ia Rita. Mo le sira fia le tanto. Tro o Rita se mo tafa palala. O ia o se tu ta Samoa. E so ina me o fatu o le fatu ina o pesi. Ya me se lava pesi tono le tanto tro. Ma le tanto ngana Samoa po. Okay, maile nai tu, Rita. Yeah. See if I will yellow sanonga, Rita. The third composition. The third version is just an arrangement. It's not really a major change. All it was just changing that one line, bringing back Sauni's original line. That's what the third version is. There was no major change there. It was just reverting back to the original line because, as I said before, that line is really important for Samoans, which is something that we should always remember. Sorry, we just missed you out there, Rita. Can you repeat that one last bit, please? Yes, I wanted to stress that the line o Samoa, well, my opinion is that we should remember that line because it helps us to remember the fight by our people. So that change, the third connection bad, is it? Yeah, our connection is really bad this afternoon. If I'm a little until time to no, so to inga fa ni ona po ye level timi le le ye for le timi tau fa le tonu ye o lo winga la o le langina le fontanga malo tau pulenga o le swinga le fa tinoina o le na fa tino le tu fa singa o le vi la Rita. Weta Solomona and Vavai Toma. Just an arrangement of the lines, of the lyrics. So the reason behind this is to take us back pre-independent. Be o le toi fa fo ila o tātou
ai le tu to tasi Samoa. But it's important to understand that yes, I believe so. I believe that we were born after independence, so we don't remember that line. Okay. But if there comes the time when we have to sing Samoan independent, ia pole vi o le sa tonga. O le antoi fu ia lan tanto na maliu Yesu ke riso mo Samoa. Is that you have to stick to the original or the new National Anthem Act as well. But there's no kulafongo in that act to say that you are not allowed to change the lyrics. There's no rule yet. So maybe that's something the government of Samoa will anthem. O ye le se kulafongo e le mafai ina sui sis. Awa ana fa pela o la ye le tulafon. Lo no winga le ko mfai ana se sinto sui temi le. Yeah, that's right. That's what it says in the Flag Bearers and National Anthem Act of Samoa. There's only one Samoa Tula'i, and number 2, the rule is no one is allowed to offend or insult the time it is being sung or performed. Yeah. Si on sa me fa malulu on to level down to sei o ko kasi ai le kula ona o to e tali mai ai sei vai tu le tu langa pe le ai le fo ia le tanto wa sutai ia o lu tu mana o mu tama di no level fa fonga ngal tanto to le rivang o les Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I lato is fluon tau sanga malunga atu fa pe ma tupui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino I nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Avia maua sofsa Omega Ka Ia maloi moa Omega Ka Sagale tau fie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars Lua selau Diabetes Drive I Manukau Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega Ka Umalole keisile Omega Ka Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasi mai bacholo. Radio Samoa. O sa fifia e lo tolu I musika. Kalene wa watu ya peni. Ile fakitai ya fifia, ala fifia fakia. Taselme ya manuia ya kalukoina. Little imatautu Malepeni sun lalai ngulinu Etaitu pito ia pia Sio untau langa manaya Le fepula fimai le sami Ota umau fetu ile langi Wasulungi ya ia uma
sa bali-bali. Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia fianga ia lana atinge matama olo si vai ma pepese matata la to ulele na omae mane la lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omae ba masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino Mauna moli pa ata milo pe o se peramitai ai pupito oh le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia ia lana atinge matama si vai ma pepese matata la to ulele na omae vane la lo oleni na oa umasia upele. Ja, le o lewa lua minuto te aile afo le lua le rivaingo la wodi fa malosi antu mantua e pikil fana wa onga le tu wa yo onga le rifo ia aso lua aso lu yo tau sia tu la so lua la nga o le nga long weekend tanto ai fi filanga o le wuto e mo le tanto wa filo inga le rivaingo la wodi e mo se tasi fo io allo Samoa o ia o se ethnomusicologist mai le universite le Melipone au se talia pe ona tautuai le niva tau le tu sanga toi fa talo fa tu le niva ngola oli ya bo le niva iva ngola so Rita Malo le soifua ma le langi mama Ia, whaatala whātu e le pa ia Samoa potopoto lo o mai moa ma whaafonga mai le nei whaasalaunga. Whaatai lawa mo le nei awanoa. Thank you, Sia Manu, for having me this afternoon. Yes, technology can be good to us sometimes. E fo le teimi ia tante whaapea tu e le technology se so mai so kongo fo antu ia lo whaafita uli. Rita wa vevesi ia Samoa e le ngakai Samoa au le lano langi antoa. I upu o le vii o le sa o le tonga o le tātu o tano. O le matawha ioi a oe le tomaitai. O le hao o ina ia le o le afo. O le hao o ina leo le tulanga leo le fatuina musika ma upu o pese o le ale sa onga o le matawha ioi peo le ngalua e le niving tau. Ia, o le teimi nei ma le tofinga ma la ngaluenga lo ngalue nei o a o le ethnomusicologist so te suesueina le mataupu leo le besi Samoa. Suesueina pese sostuinga pese Samoa. At the moment, so my PhD o le makaupu la PhD o le besi o le whautwhalenga as it took place in Aotearoa during the settlement years. But right now, this very week, I've been busy with researching our Samoa national anthem. O alani vainga tāwana e maua, mai lau sa I linga le e le tātou vi o le tātou fua pon sa uto. Ia whatalau mo le fesili, ia e tolu vaenga o le vii o le tanga vai o Samoa o le vaenga mua. This is the original national anthem, ngā whaile kauwanga e suese pese, to be the anthem for Samoa in 1948. And remember, le keiminga, that Samoa was not independent. There was a time when Samoa was fighting for self-governance. So in 1948 is the year, it's a very important year. That's the year that the UN conferred self-governance to Samoa and basically saying to Samoa, you can now go ahead and prepare for your independence, which
we know happened in 1962. So in 1948, there was 15 compositions that were submitted, and Sauni I Inga Kuresa's Bese was the winner. And so that was the Bese that they chose to be the vi'i for Samoa at the time. Yeah, so that's the one, e aile lainga, you know, o Samoa wa mawhai o na tautai. So that's why that line is there, because it speaks to the way our ancestors were so desperate to take back Samoa. For those of us who were born after independence, we take that for granted. We don't understand what it's like to fight for a country. So that is a time, that's why that line is there. Oile keimi ole independence, ile tasiva omolua, yeah, somewhere along the way, maybe some of the words were changed because people were saying there's not enough reference to Christ, there's not enough reference to the Christian God. So that is why they took out that line and brought in the one about, you know, Jesus Christ. And so that's the anthem that we all know. And then the third version, around 1986, is the publication of the Ina Pepeseia, or le Kusi Pese le mo le e whakasa. And in the IPI, there is a version of Samoa Tula'i, and that's just a simple arrangement by Weta Solomona and Vavai Toma. They didn't really touch the anthem. All they did was just move around some lines. But one of the biggest things that they did was they took away the line that came in 1962 and they brought back Kuresa's original line, o Samoa wa mawhai o na tautai. So that means that we have about 3 versions, and the version 3 is the version that we heard at Chogam. But ole no winga la e tolu vi o le tanto sa o tonga. Vaenga mo moele I tuto tasi Samoa o le vi lo na lua le wa fa popo ye matuma nga fa kirisiano tanto nga fa kirisiano a le no tolu la le toi fo ye le memo Yeah, it feels like there's 3 different anthems, but they're all the same anthem, just with 3 different versions. And I don't know much about why there are 3 different versions. You know, there needs to be more research. But this whole experience has highlighted that we need to document the changes of our national anthem, so that we can understand generations later why the changes, because a lot of people were not happy with the version that was performed at Chogam. But this also highlights around the national anthem. There is a Flag Bearers and National Anthem Act for the government of Samoa, and the only kulafongo regarding the anthem is that, number 1, it has to be the Samoa Tula'i, and number 2, no one is allowed to insult the anthem at the time of the anthem being sung or performed. There's no kulafongo saying that you are not allowed to change the anthem. So maybe this is something for the government of Samoa to look into, because it got people, you know, very upset. So, ole ala so e langona ye, ole wa manino e tolu ia arrangements o le tanto vi. As an ethnomusicologist, what's your take on the latest version in tanto whalangolongo ye ile choko? Yeah, so for the field of ethnomusicology, basically all I do is I look at the use of Bese, and it gives us a picture into the mindset of the people at the time. So it's music in context. And as I was explaining before, the 3 different versions really highlight, and it really is a window into Samoan history and the way our people think at the time. Yeah. And so you can see clearly through the different versions of the anthem that, number 1, our people were desperate for self-governance and independence. Number 2, we wanted to make sure that there's more reference to Christianity. And number 3, it could be that the arrangement, it could be that the composers at that time just wanted to make sure that that line, o Samoa wa mawhai o na tautai, they wanted to make sure that we remember the fight for independence of our ancestors, because that is also another very important aspect of the anthem. Yeah, I tanto tala noa la il tulanga vole le wow. O Samoa wow. Ele am se si le o malamalama il tulanga na o Samoa wow. O le fa mai fina ngalo ni si tangat. Oi,
Ala na me wa ave ye su fa ko mai o e ko usul me nga ai le Jamie ai le I tuto tasi Samoa. O le aso lo kona I le tula. It really is a preference for the people, because at the end of the day, you can say that, the Chogan version, it was performed by our theological colleges. And so I guess how much more godly can you get? If you think about who sang the anthem for us, it was our ministry, those who are in the ministry. And so that is something to be proud of. And I think it does speak to the fact that maybe the government of Samoa should look closely into the way the anthem stands. Maybe you can put it to a vote to the people, or just leave it in the hands of the government to put the rule out there, bring this line, either it's going to be that line or that line, and then just be done with it. But at the end of the day, the anthem still says, Samoa, Lea Tua Whaavai, it's still there. Those words are still there. So it's not saying that we don't value Christ in our lives by taking that line out. It could be that just whoever arranged it at that time, they just wanted to make sure that we remember the fight for independence. Because I think even today, even though we are an independent state, we should still remember the plight of our ancestors. Really, malo fa tai. O lono winga la sono nga Richard di vai ngole abu fa tai. Ava peoli se mako fa mo se mato fa la tung fa tai. O wal wa le o ia pule fo ia we le version no te fa ngai. O ke le la ve skula fo o. Maybe you'll get in trouble you don't Facebook, but legally it looks like you have a right. But this whole experience, it highlights the need for maybe some firm rules around, bring some kula fongo around the national anthem. But it's really good to see that the people do care about the vi'i. And so I was happy to be of use to help to whaasoa and tell people about the history of our anthem. All right. Now, how long do you have to go before we see the doctor before Rita? Or, before the name Rita? Yeah, well, ile taimi nei ia wa whaamai aina o le whailonga le PhD. I have submitted it. I'm just waiting for the final finish. I'm just sitting here waiting to say congratulations. So maybe a few months. Is it hard to be in your field? Do you have to be passionate, or can you be anybody that wants to be in your field of study? Yes. Well, the awala that I went through, muamuanga mawala o whailonga o le Bachelor of Music. Kusa o levanga o ngalue le ngaluenga whaafeipese mo le e whakasa. Since the age of 10, I was a kapiango. And then I did a Bachelor of Music, mawaloma le Bachelor of Music with honors. Then I went into the Masters, straight into the PhD. So I chose ethnomusicology because that was the awala for me to research Bese Samoa. I'm very passionate about my cultural music. And yes, to your question, what you need, I think you need to be very passionate about Bese. It's good to have a musical background, because there are some things that I'm able to talk about in terms of melody, mawhati, mapa'o, things like that you can explain as a musician. But I think anyone can do it. We have a lot of whatu bese in Samoa and in Samoan communities who have very expert knowledge. And that is something that I respect highly. And so that's why I wanted to do this research, because I think a lot of our whatu bese are not celebrated enough. I think bese is another mea singa for Samoa as well. We should be celebrating our whatu bese, because if we look in history, our bese is the record of history, of things that have happened. And this anthem is an example of history happening right before in our lyrics. And so I would welcome anyone who wants to be in the field of ethnomusicology to please come and join me. There's lots of work to do. And before we wrap it up this afternoon, which version would you go for? I will go for the original, version 1. And the reason being? It's a good reminder that we don't take our independence for granted. And any message for your families and friends watching this afternoon and tuning in? Yes, everyone
keep promoting Bessie Samoa. I think it's something I love very much, and I would love to. I would love for more people to be talking about it. So I was very happy to talk about Bessie Samoa for the community. It's a good way to whaasoa my expertise lea I le makaupu lea. But, te whaatai mo le whaawanoaina, o lo tō taimi mai mua ma whaafonga mai. Whaamalulu atu fōi pēr whai wa sala se ngano le au auna whaamalu atu mai maalui whale la o tō whina ngano se awa ele ato tō le au auna. Ai whaatai lava mo nei awanoa. Mo le antela ngang whautai, Rita mo le avno tātou wha soai, Michelle o whina ngalu wha lia, I le tuplanga pio le iai, ngā rue fo i o lo ngalue ia o e le tina, ia po le tamaita I sa mofo I tu tonu o au se tali. Tau le I maruia ia ngā rue ngau whenga iai, ia maruia fo I le ngātu I le whai unga o le ni. Tau sanga e tātou toi whiloa I se asu mua, I le alo whamela ngā leo le tua. I love Le tamaita I Rita se manu tawha balala o ia o se ethnomusicologist wa maua foi mala upu fo e mawhai le ringo mi mika kua I siskanga kairinga I aso ethnomusicologist soli mako e sa orkala le skinki kinga whamai uncle whamai stop using those expensive words Tasilima I watolu amo Radio Samoa
E le sunga ya wino ma le pese se ulo polonga ina ua toe valu minuto na tale o le Julai tolu tansia. O le rawe tau ma le manuia i le lotua le whana wa onga i o e koisia ki kasi ala upasike le ila ai o i le whaitoa. Ioi, o le meanga ia ka kuse mele meole. Mele mele nau telefo iai. Whapata i antu i le rivaeng o la wau le whalitua ia Rita se monutafa palala. O le ethnomusicologist, so le makaukia. Se fo le makaukia o ngā upusa. A o ina, ia pese, e pe o le iaile vi, e o le sa tonga o le tātou tunu. A le fo ina me tutupu mai whapea. E ka ke le pisa i fo. Ia maila i le mele wari i mai lunga i le mta upula le e tas. I lalo le tūla fonu. E le o yeise tūla fono vo ile le a mea e ka ofia i pe fai mai. Na paua lea o le version. E langi ina o le vi o sa o le tonga o Samoa. O le paua le mele no ufa longa tu ne ia ui fai mai. A ua i te tau fai fai. Pe a o le taimi e langi ina i le vi o le sa o le tonga. O le no ingala a tu wai si si tu. E pule ana kanga koia. Pule ana version e fa o ngā. Ia antonu o le afa pele on silsile ye le tanto malo. I le fu i tu la fono. E vanga ia le kasi o le kanko version. E tanto te oan. O le tala fa solo pito. O le menta wana il sila fia. Ia e tanto fa te inga pe anka ko mingi ngi sila. E kasi ale version. O ia min e lua versions. O le fa Peritania. Ma le fa Samoa. E leo yeise version va pitoa tangata mao li fa pe mai ya ma ke mirang polonga ini. Ia ise fu imbena lu. Ai e alanga tutap. Ona fa se tu la fon. E fa madino. Po le fia me ye te tangona tanto wa nga ia. Ma fa o nga i te miuma. Ai ava pe fu i sila ia. I se tu la fon. Ia. Ona fu i la no em fa i una fa nga ia. Ia vi e lu. Wai pule hal tangata ye lona ye fida ngano. E pule a oe ia yau manatu. Tau fufo ia le tangata. Ia masiona ta aufi. Ai, ole ale mafua anga lina fia le version. Ma le version. E le am si siu tantu. E le o ye tu tonu o meni o tanto nunga. Fa kerisiano. Si vanga naite, i se le menga e kapuai. Ia ngā kole malama le mele ta ole fa kerisiano. Ia pe o ye singa il fa linga o finga lo ilunga o meni o penga ta fa ilang. Al mana ia il fa mdinonga. Ole au mai sa o le mena tupu. Tantu tala noa ye. Langa ye isi tem. E ta ulo le mele le history po le tala fa solo pito. E ye ni stangata. E fia ave ese mau fiu le mesa tupu. Na fa maila ia lea. Ele ia foi. Ele o le mea ngang kupu. Ai penga kupu foi. Ai fa mai le iwa ke le ala le swinga. Ai ua ka kwe koe karangoa le mea ngā le angai. Ele se history de ngō le mea ngai ka ure ufi. O le mea ngai ka ure sa ve uilano le kāpeka. Wa atantu tala noe le mea ta o le history. Tala faa solo pito. O mea umana tutupu. O mea sa kusia. Sa ia il tangata tusia i le vai teimi lena tupu wai. Io, o le mena i tā wai. Lo tātou mbala malam. Ai whawhe kaifu o kupu le mea. Lea la uka koe longa kuaingi. E le o iei se vaenga o le tūla fono. O le vi o le sa o le tonga. O lo whaapea mai. A mea la o le version ne kakaunga whaonga. A o le version ne kaunga whaakoma. A o le version ne e kakaunga kiu ma. Wha au le iei lunga o le lau. Ia antonu e umantu le aso mano lo wale la mano lo ia le au whenga luenga ale mano fo i le asfreile ma le aso ngafu o le vai asofo. Ia antonu le a toi fo ia tu ngā luenga le dawa ia sofo ma le masina fo. Ia wakalangoa ma ia se mea fo le antatu tala no antu ile ni vaengo le awo. O le mea ngai rinka ko karango ia. E mo o mia. Ia le mea ta o le vai fo. Awa a umai furaka kove singa le fai nei lunga o upenga ta wha ilangi ai le haiso na taunu unga. E mai maua ko arki minga ringa ko pisa i furangami. Sa si di penka kia. Ia ma ave ma ko i wha malo lo lim wha koma lele. Ai a umatu.
ai maua mai le tani o le antu taulu tu la fono o le a whaia se suinga a wale anga i luma o tātou uma. Ia ole makua maanga ia. E pino whantuana na. O le mele o le sawi. Ai anu mai mau. E nga o le hakiri o le mele meka o le pollution. Le pollution nanga. E ua makua ke le manfa le kongo le kaku. Ewe, kaita maiti e piki. Soy Trini, everything the man have that a for me. Donde este is the never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store. Buys a 20-karat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening, she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. In this update, the government is weighing up how to compensate survivors of Lake Alice Psychiatric Hospital tortured as children. A Royal Commission of Inquiry into Child Protection and Care cast light on harrowing abuse in state and faith-based institutions. The Crown is working through recommendations, but will start by reimbursing Lake Alice survivors for legal fees for their fight for redress. Minister Erica Stanford says we'll hear more at next month's National Apology. The redress payments and the redress services that we need to work through, it's a hugely complex piece of work. We will be one of, if not the first, country in the world to redress for torture. Hastings District Council was working on shaking up building consents before government ideas revealed yesterday. Building Minister Chris Penks proposing letting qualified tradies skip inspections and self-certify on low-risk builds. Council CEO Nigel Bickle says the current consenting laws were a response to leaky homes. There are really big opportunities to streamline the consenting system, taking a risk-based approach and to take some costs out of housing supply for both consumers and building firms.
US Vice President Kamala Harris has called Donald Trump a wannabe dictator. She's delivered her final major pre-election address to more than 50,000 people at the Ellipse in Washington, D.C., where Trump held a rally before the Capitol riots. She says he whipped up a mob with no care for the consequences. He was told by his staff that the mob wanted to kill his own vice president, and Donald Trump responded with 2 words: so what? The first Dunedin Monopoly is hitting shelves. Its iconic sites include Larnac Castle, George and Castle Streets, and the Botanic Gardens. Winning Moves Monopoly manager Dale Hackett says it's tough deciding which sites make the cut. It's always hard. The Monopoly board's only so big. But again, we try and focus on the public suggestions, but then also working with local businesses, tourism boards and councils to really feature what is important. And that's news. In sport, England prop Joe Marler might earn an Oscar for the year's best distraction tactic ahead of this week's rugby test against New Zealand. He's called for the All Blacks to bin the haka, claiming the pre-match tradition is ridiculous. Marler's not involved in this weekend's test. Australia are confident of avoiding a clean sweep in tonight's Constellation Cup dead rubber in Melbourne. The Diamonds have lost 3 straight games to the Silver Ferns for the first time since 2006. Captain Liz Watson says the manner in which they've lost has been more disappointing than the losses themselves. It has come down to lots of silly errors that we are making. They're not big things. We know what New Zealand are doing. They're playing really well, but not being able to, change the way we've been able to play the last 3 games. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ole venga nei le tātou talo le tau mo le somarangi atu le poana ni mala so antai au. Le official mai tau o le solangi le le tau. Fiololo langi mai savili le au le mai le tu I saute I sifo. Ole ma fana e pe ole fa mawina se fulu fitu tikiri ma lu I le poana nei. E se fulu ma le tolo tikiri ngoto le lai le toe fitu vidute I le tu lai valo I le poana nei. O le venga mala soan tai au fai mai e o soani le lai le sfulu ono minuta te ai le ono I le tai au. Ma te leina awa mai ono yeina I wanga e jo ulu vava saloi ki lia mai teimi le fiafi ma fa tupula ia le langi le lei. So viliangi mai a tai au mai le tui sifo e whiolono le malo sini siu teimi whiolono I langa I atu I le fiafi. Tulanga dai pe una yei winga o le tau. Mo le rifo I a solunu a toai mala soan tai au. Moi tu amo. Say
wali now pa o Filippo Pinanti Williams ma vi inga ja o lona fi angala de ya woli na wiva mi do chobe ai le tonu va talavan tu yan tiano le lofi da pes van Java in Aukilani sione sau la Margarita Yonimo to ma mi se fana wa ngolo tu wa onga tomaiti a fo le tonu polo kala me tu matanga Fai mea alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au au nanga tau early childhood education po oa o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai I le o lua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. O lua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā. E mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu, o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu. Ole, te milonga wanti lango se antias fuluma le tasi minun te butea e nei a le tula e tolu. Joy fa telefon join le divine le ansu lang mai mo I mlo fa fonga nga sa mo ma lon fa yo fa fa ma lon tu fo I man tua elenga tu le fa na wa ngolo tu wa ngolo le ya salut tu winti fa mo fu spa tono le ta vale tu le ainga sui of wa onga fa sa koma fa sa me ai sa bai mo le tu polo kala me le tuli matanga tu biding Tasi mele sunga ya Prince o le tutomo le unanga le Casa Beds and Appliances ya wafuni tanto whaamtoa ole nei vaiaso. Talo for Prince o amayoe? Lofa lava uso, man via whawhetai, wamayoe. What a beautiful day it is today, so I'm pretty good today. Prince, even though it was cold and rainy in the morning. Yes, uso, the weather is pretty good, and the festive season is around the corner. So we can see the excitement in the people, the interest rates coming down. So the economy has started to boom up. You can see people coming, good mood in the shopping. So yeah, all around it's working well, for everyone. That's right, Prince, and you're going to make us happy this afternoon because you've got some hot specials coming up. Of course, brother. That's like always, first of all, thank you for having me on the show. And I'll start with the first special. So that's our very, very hot special always on the Radio Samoa. So it's a phone combo deal we have, and it's the latest Apple iPhone 16. Or people who love Samsung, they can buy the latest Samsung S24, which we have comboed it with the Bluetooth party box speaker, which comes with the two mics. So it's the latest Apple iPhone 16 or the latest Samsung comes with the party box speaker with two mics because the festive season is coming. And it's only $19 per week, $19 per week for this phone and the speaker. And we can also program you the Samoan Bible to Sipaya on any of your phone. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the free wireless earpods with the deal. That's right. Prince no fa fonga jila tantu tro le dia moli fa betomo molo yele me ta ole phone combo. Ole iPhone 16 ya po le Samsung S24. Fil video I telefonia po le feo telefonia e te fina kalo yai. E mo fa tasientu la telefonia te pikina. Mali Bluetooth party box speaker e aluanto I ma mic selua.
tu tonu a ia male karaoke fo i male o ina lo pese a wala te mai so fia na o le se fulu iwa tala ile vai so fulu iwa tala ile vai so e te maua ile tatou fa bi tola da e le nganto ile mfeo tu ye tonu ia male tu spa ia le ngana Samoa a wala fai tau ia ile aso o le lotu fa ilo ia na fa fonga le radio Samoa ile dei fa se lo longa e maua fua tuai ia Bluetooth wireless earpods. Second special, Prince. Lua Fapitua, it's for the customers who are looking to upgrade their lawn suite during this time. So we have got some amazing variety, lots of lawn suites in the stock for this November and the December month, So you have your latest lawn suite from Casa. So the special for this week, we are having a fabric lawn suite which comes in the 3-seater, 2-seater and 1-seater, and it comes with the ottoman. And it also comes in the leather, so it's a no fuatolu, no fualua, no fuatasi. 6-seater lawn suite with the ottoman, and the price is amazing. It's only $25 per week. $25 per week, and we can also customize this lawn suite according to your lawn suite setting or, your colors you like, and it's only $25 per week. Luali Matala Vayaso, and don't forget your mea alofa when you mention Radio Samoa. That's right. Fabitolo na lue pione e whafunga le riva ngolea woli o le Fabitole mo le potu manolo. O le ile fabric lounge suite siti no fole mo le potu manolo. O le ile no fo tolu, no fo lua, male no fo single e tasi. O le maua antua ile malau ottoman no foa e ono o le kamale siksita na o le luse fulu lima tala i le vea so lona tongi lua lima tala i le vea so o lau siti no foa na mo le potu manolo. Whailo ia Prince Day whaafunga le Radio Samoa e maua antua ia lau mea lofa whaapitoa. Third special, Prince. Third special, it's a Samsung 55-inch 4K Ultra High Definition Smart TV, which has the Wi-Fi, Freeview, YouTube, Netflix, Facebook, Internet browser. So it's a Atamai Smart TV and Lima Inisi, and the price is only $17 per week, and you will get the Mea Lofa. That's a free Sony home theater cinema soundbar with this TV. Amazing package deal, only for $17 per week. Man, that's awesome, Prince. Whaapitoa lona tolu e peore whaafunga atu i le ria. Woli lo i le tanto TV special. Whaapitoa leo le TV Samsung lima inisi lona lo tele. 4Ku HD Smart TV. E wheo naola i le Wi-Fi pole internet i lo fale. I ma le free view le mata fuai lau TV. I ma le YouTube, Netflix, Facebook. Ma whai ona e alu e lunga o penga te whai langi na o le se fulu fitu tāna i le viaso, se fulu fitu tāna i te maua i le tātou TV le da. Whai lo i le whafunga le Radio Samoa e maua fua atu ai lau home theater, cinema sound bar. Slota winga o sipika e pe umalava e o lai te manta i le whale tifanga i lau TV fo le da. Last but not the least, Special Prince? Yep, Semanu. So the last special for this week, we have a bedroom suite on special on a very, very, very good price. And it's a Zuko bedroom suite. It's a whole set which has a queen bed frame. You also get the tall boy dressing table with the mirror and 2 bedsides. It's a gray color, the bedroom suite, and the price is amazing. It's only $21 per week. $21 per week, yes. That's for the whole bedroom suite, 5-piece, and the Mea Alofa is amazing. When you mention Radio Samoa, for the first 5 customers who come and buy this bedroom suite, they will get the 32-inch smart TV for free with this bedroom suite. And where can the people come and find you? How can they contact you, Prince? Of course, brother. That's very important. So in Otahuhu, our store address is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC Kentucky in Otahu.
and heaps of parking there. You can just come to us and we will help you. In Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, just across to the BNZ Bank, and heaps of parking available at the back of the store. Opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, it's a toll-free number, Wasilau, Lua Lua Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and our Facebook page, which is Casa Beds and Appliances Otahu for the South customers, and for Casa Beds and Appliances Henderson for the West Auckland customers. Always a pleasure having you on the program, Prince. I'll wrap it up for you in Samoan. You have a wonderful afternoon, and we'll catch you again very, very soon. Yeah, thank you so much, Yusuf. Whawhetai te le lawa tō whāsui fua Samoa. Sekia Samoa. So if we yell sunga ya Prince Ola to Tumla Nangana Ale Casa Beds and Appliances. Olive up Jolo on the file lewa yela tanto 5-piece bedroom suites. Zuko bedroom suite e yai ele queen bed frame. Mo le moenga I le afo e le potu moi. I want to emel a tall boy on the wing or a pusa two. Mal dress side, I want to emel on a far anta. Lua bedsides, ole lanu e lanu FUF. Na ole lua se folo male tasitala ele vayaso. Lua tasitala ele vayaso. Te mo uma yamena. Zuko bedroom suites. Fai loa yena e whaafonga radio Samoa maua fuantua. Ia lau TV nai tonu lua inisi lona lau tele. Mo ilan tu to lima mo mua fea. Ia pe whaunga ina le tu tuamala unanga ala Casa Beds and Appliances. Far feet to far, Great South Rodeo too. Ia le land to Antusi. Ia pole tolu feet to even Great North Road i Henderson. Anga ia wai ia tantu whaaptona peona e whaafonga gie. A fio da ini siau fa sili vala au le numero o le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu monisi fa mantalanga le wulu sul tasi biru tu te ni le tulai tolu to mai tiva ai fu spau to no le fale su yo fua onga fa isa me ai fa isa koma sao ni vai mole tu polo kalame o le tuli mantanga Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, coming to that. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. Magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous, eye catching me, girl, I'm falling. But you stolen, still got me singing ta la la ta ta la la la.
getting hotter up in here. We can't cooperate. Come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance. Get it right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Malina, we know DJ 651, Malayan Reese. All the fish to a felina tanto, la, Maya Fana, Jerome Gray. You know, Lus Fulima Midu Jota and Ele Tula, a Tolo, il Totua, Far Wall Radio, Samoa, Cecilia Tolo, Mobile Glamilla, Wolima Fungamosi, really July, if Stimulant to Mount, down to Lord Polglamilla Fana, will fight Wayna, only Tuli Matanga. Fai fia mai moa I le ta longa whaintaulia le vau le fo I le ngō le au. Whetu sa mo, ia mare au to tai mai Fiji, o le Fiji Bulikula, o le whai le Go Media Stadium, ia po le no whantuai lea sa whaingoina o le Mount Smart Stadium, a le One New Zealand Warriors. Ia po le Vodafone Warriors ia sola. Ia o le malai kong waranga, ngang su ia le ngō. Malaya kas le fa ye le tantu ta longa na ale tusa mo male automita I Fiji 5 minute te ai le fo le 5 I le fia la sto nei le ole fa ye le tantu wa ta longa na mana tua e ta down ma lo le fitu sa mo ilana ta longa le Fiji ai sia a wa a manu malo o lono winga ia o qualify tantu mo le ipu ole la no langi le la kapiliki I le tu palea o tomata o lono winga e mo miala wala au fuile le tonu fa malosi mo tantu tickets e mo ilunga le upenga tafa ilangi ale ticketek.co.nz onai mo umai la ilunga na ia tantu tickets ya wa fuile nga ia tuai le tantu tunu e mana tu elena le pamna le talonga me fiona I mai mo mamangu nga lo inan malai awala ba ko va sa uma pe mai ale talonga to tai sa mo mafiti Ona tau tua mai lola I le 5 minute te ai le valu I le fiafile o le stona o leo le afi tau iai ia le kiwis ma le au a le mate ma tonga longa winga ia o ele la o fulang moanga le la makua angiangia mai fo I la fu ai lunga le TV le stona ve a whanga solo le tantu ta longa na mai ia le fitu sa mo ma le au an tabai tai mai fiti ia ona so on tu I lola o le mate ma tonga ma le kiwis ticket e dunga o le ticketek.co.nz ia awala mai mo malau tapo inga ia ta longa I whai unga o le vaias tamaiti wha mausus pa utono le traval o wal whaifo I liskami le nai tupo le pisa DJ
Amo Radio Samoa. Leufia sinana tuli matangau Paapea lawa ita ole whanau Ole atu yo umatua Tuli ita ile a o Matua awa e te whaau Ona pau ole fuasa e lulu Ti matale upenga Aveia pisa molelu Sa asia e tafa asao Sa asia e tafa asao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fua male pao Ai se io talano amole Sa asia e iamua Sa asia Se whaatalo whaatafo i le nei tūla leo auli lau whaafonga anga Samoa whaamalo le soifua maua whaamalo le tawātai malo fo i le fōlau manuia tali tonu a tātou tau whai maua le nei fo i aso i le alofa ma le anga le leo le tua i o le nei tūla whaatalo whaatafo i le tulituli matangau polo kalame lava le nei asi whanau mātou te whilo a iai ia solua ma solulo vai aso taitasi ia wafo ina ia mātou tala noanga i mata upu fo i o lo whaapena o na whita i tunga iai ia nai susunga i whaia onga i tutonua onga a mata malau mua ese au wā lava le tau mawhainga o na ialo mana i whanau ele ngata i le tū mā tātou wanga whaanga ina o la tātou ngangana ia e whaasilisili foi i le tapu e ina o le soifua whaakerisiano na ialo ma whanau la mātou whaatalo whaatule nā sa moe le nei tūla ia e tamteine tali tonu lava le whaamoe le nei tūla wa e sahuni mai foi ia lelei mana tua foi tātou la tātou matafa ia i mua o la tātou whaafetai ia po la tātou tatalo i le atua iaso umalava i tātou te mafutai ia mana tua e te whaahali lo whaaloalo te whaahali au winga ta mali i mau winga tau saafia pe a hoi na o tātou talanoa i le atua ia teini matama lea foi lao le a whai atu e whai a onga le tatalo ia ai whapena foi o na e whataitai mai ai wai ma whai lama na e whataitai mai i le tatalo e whai atu e whai a onga ne lei tele ia tātou wifo ma tatalo le atu wailo mātou tama, mātou te vi ia lava lau suafa i le nei tū la o le awauli, whaafetai tele lava i loa lofa, ma loanga le lei ia i mātou, o mātou au lia fo i le nei vai aso fau, ma le nei aso fau i loa lofa ia i mātou lau whanau, whaafetai tele lava lo mātou atua, mo le mea lofa o le ola foa i fua mai a te oe, le atua mātou te vivi, mātou te pepese ma o mātou ala langa ma le fia, o mātou whaafetai a oe, au wā ua mātou au lia, le nei fo i aso, i loa lofa ma loanga le lei, e ui lava ina whaanoa noa nisio i mātou, e ui lava le li ie, ina maua nisi le tino mai, ai mātou te whaafetai, wā mātou te tali tonu, o lo o soifua lava oe Jesu Keriso, o oe e te sila fia i mātou uma, whaamawhana whana le li ie, i tamaiti uma lava, o lo o maua i ni whaanoa noanga le nei aso whaamole mole, pā i atu au a ao whaamawhana whana ma e ofo tai i lātou. Whaapena fo i tamaiti uma lava o maua i tino mai, ne atua
o oe lava o le whaamalolo mai, o oe foi o le fō mai sili. Mātou te tatalo, ia e whaamalolo, ia I lātou uma, lo mātou atua, whaapena nei mātua, o nei tina, matamā mātutua, se ia o lava I pepe mea, le atua lo mātou tamā. Whaamalolo ia I lātou uma, mātou tatalo whaamanuia la mātou polo kalame, o a lava ni tala noanga, o ni pesenga e mātou te whaia, I o mātou whaia, ma le mauti noa, e maua ai le vi inga o lawa whio, ai le ngata le nā, ia maua se ai, a wana I alo manai whanau, whaamanuia lo atunu o tāpua ia whaiva o whaia onga e maise o nei whanau te tonua o onga. Whaamanuia le ala leo le leiti o Samoa, whaamanuia fo I le saasia, ai le ngate le nao le matanga luenga wa onga. Fo I atu le vi inga ia te oe, ona lo lava suafa Yesu wa mātou te talo atu ai. Amen. Ia malo teine matama e sele tau le lei o te tali tonu a tau toa anga la veo le lotu ai sa le loku I la sasa woi ia paki wa e wo mai malunga fo I lima fa mai mi wo ka e sele tau le lei ia talo sia lama na e alu la sasa ai nga e file mu le lei te tonu le falsa wa se tatou oka Yo lo fale sa o ka se ula fa fale. Ia le e ai foi ale tai me tatu te sala no ai fa pena. Ia io e tatu tala no ia wa mio e fai pe ai alu le fale sa. Wa le tu sala walu le fale sa. Ma lo walu le fale o nga ma lo walu fo le fale o loa. Ia ma lo no foi le fale e le tu sa. Ali tai ni matama ia le usu me tatu pese tatu pese le nei au le tātou te fia e foi, ia ma tātou whaafetai le atua. Lala tātou pese usu. Whai tautu spa ia le, whai mela kanga, ma leo te tele mai. Wailoa, ia tolu, wha. Whai tau le tusipa ia ma tatalo ia so uma, tatalo ia so uma, tatalo ia so uma. Whai tau le tusipa ia ma tatalo ia so uma, ona e tu putupu ai lea, ona e tu putupu ai lea, ona e tu putupu ai lea. Whai tau le tusipa ia, ma tatalo ia so uma, ona e tu putupu ai lea. Ia le tele. Ia se ku whapalangi usu e oi le skaini. Alang o taimine ia usu whasamua ta so pese ia. Tali tonu whea aonga, ua le lau whasamua usu ina o tatou pese ia le lei. So e whaatalo whaloa ia atu whaia onga, ia te outou lava o wo mapaanga le tulituli matangau. Le whato a maua mai tatou whaasalaunga le nei tula. Talofa, sio ua lofa, talofa ia te outou lava teine matama. Ia malo le soifua o a mai outou. Manuia whaafetai mana tua awene ngalo. Tatou talanoanga le nā ia. Talanoanga whaaloalo ia. A talanoa atu ia whapena foi o nā alo mai oe ia matalanoa mai. Tatou tu nama angau le tama whai tatou por kalame whaamana atu atu. A whai atu la whai aonga talofa tamaiti ia na whaapea mai foi le o tau talofa lava whai aonga. Fesili atu lo whai aonga o a mai outou. Ia lale tali. O kapaki mai eselele o te tele mua melele o Angelina. Ma lo lava whai mai. Ma nuia whaafetai. Le lei tele o tau teine matama. Ia o le ala. Ui, tau te iloa la Wai lena whailunga lo nasu whanau. Mata mai la tatou whainga, tatou whamanatu ngā so whanau mai lea so sa.
Waina failo na se whanau pe na ulia foi ma whaamanatu lo na se whanau le aso sa wailua ma le aso ngafua leo o mai le aso lua le nei. O ai, o ka se paki umamai tal tonu whea o ngā le toa tele i o tātou. Ia e se iai whala se aso, ia na palu whapito atu leo kako keke lunga le o le tātou porkalami. Ia ma whe ula whatasi mai o tau. Ia se i whatai tai fo ina na whai se kako keke le si awa uli. Ali taini matama. Ia o le haso lale nei. Ia o le uso whatasi le tātou pese. E whaamanuia whatasi aso whanau lava. Le tele ia ia manuia to aso whanau ia manuia to aso whanau ia manuia to aso whanau whaamanuia le atua hip hip hooray hip hip hey ia feula keke le tele pati tu te loa whaafetai sili a tātou whaafetai I le atua mo nei tau sanga I tele ea li teine matama whai o oe whaafetai le atua mo lo wola whaafetai mo nā aso ma tau sanga whai o ta mamati nā oka e se le lei o le atua ma le alofo le atua ia I tātou Fōhai mai le ola ia fōhai fo le soifua ma le malosi ati nā matama wata singo oi ia le lei tele la tamaiti ia tātou la le mawhaina mai mua mai ia wa mana na ia nei tusi a whai o ngai ina sama au mai se whai tau si tātou tusi tātou talitali le nei aso wale vai aso le te aso ia tātou whai tau ai le teine o sina ia malana tuna le ana mafua mai le tātou niu le teine matama ia le ngala le lan tātou tala noa ilo ia o ngā le niu ia o le aso lale nei ma fau whea aunga ia se au mai nei tātou tama I tusi whai tau ia se I tātou whai tau fo ele nei aso li teine matama tau te loa se le tāua o le whai tau tusi a tātou e au ngā e whaamatala ilo ma fau e au ngā fo e una ia oe ina ia tatala atili lo ma fau ma ia whaamatala matana ilo whaamatala ia ta mamtina oi te lo e tina kale mana ia matau tusi na whai tau e te tupu la mama e matua wa e halu lea onga teine matama matutua e mulinga fo le alo ta avale fa ya onga le masau ola fo tau tusi li teine matama mata tula le taimile nei ele mata le telefonia tina ilo alu save o ve o telefonia tina ia ele mata ina fo le TV la so atoa pe ele onga teine matama mata mai ilo to angai fa tau tusi ia tilo le ata ia mai halu whaitina e tei loa la oe o te langono le ata lea ia na tango le whaamatala ali tene matama ia lea la se I tatou baba ai atula I tatou tusi ia e tolu la tusi au tei loa ia lea la pe au tei loa la whaitau tatou tusi la iti e lua ia ai whaitau se isi asul tatou tusi la poa ia le lei tele la tene matama ia ai la o tau tanga e mai tātou le mawhaina sila mai mua mai ia o lea la o lea tātou whai tātou tusi whai mai le ngol tusi o se e vai ma sai oka o ai o se e vai o ma sai teine matama le ai te lo oka ese e o watu isi o wolea o ngā maula tu se e vai oka e mo mai mo li la lo se e vai oka ia va ai la e fa fetai atina o isi o atu se e vai ma fana mana ia ia e langa le o fi vai fai a onga ia se so fai taula po ai le o ma sai lo na se e vai ali teine matama fai mai o se e vai ma sai ia
o se e vai masai sai na tusia e Maudi Bedgood ia a oatsa na tusia Josh Smits ia aina fa Samoa ina e Ainsley Chu Ling So ia o to va ai la o to tamaiti pe ani ngoa mai o saina ia ali tsaina matama ia ai te tatu falong long se tatu fai tau o se e vai masai sai o se e vai nei o ai o tau tanga mai vai e lanu a se e vai e lanu violet si nga fulang ngalo mai ka kulang ai fa Samoa e lanu violet e lanu papa e fo i si vai ngole se e vai le lei fai mai ua matala le so o ngasu va ai tamai tilo va yo tau le se e vai le ua matala ia e tau le ngana Samoa o le so o ngasu ia le vaenga le pipi i fa tasi ai pito i luol se e vai o tau va ai le mana nei o tau upu fou ia wa maua ia va ai o tau le ta alo mai oi ka fiolai o waila le kusko le mango se e vai se va ai mai se tilo oka se fale to nunga ia le tena matama fai mai e pupu ia fa ai o se to ye ngi se vai au pupu se vai ia e se mafua anga wala ina pupu se vai ia o e lava ia o le a pupu ai fo eu se vai ia au ai ke so nga fai fo ina se vai ia fai mai e pupu le pele vai ia vai tanga i mai oto hei mai ua masai sai ia se vai oka e ni pupu mani masai sai o le se vai talo fai fa mata oi le se nei se vai ai ese si oto e ni se vai pupu masai sai fa pele fale ia ta ilo ai longa o te saltone le ese si o tato oka fe i lafi mo tato se vai ia oka o atu le fale a onga ole ila le mana nei o se vai mafana le vai tau le malulu ia awala ne e ngalo na e fai atina fa ftai ia fai mai ua masai sai lava ngai se vai ka lo fai mai ua le ai se muli se vai o le is se vai matua fa le tonu lava se vai ia talo fai ia vai va ai le leta allo mai el tama le to masil se vai ia le fai mai o se vai mafana o se vai ngai oi ia tau tanga i mai la o to se vai kala e tau mawhaito ma se le se vai au le te le o le se vai va ai o to se tama i vai la o to masi o lo no winga oi le onga se vai to masi ia le oi ese le ko poco ai se a fai mai le ai le o to masi onga se vai la ngai le va ai o kuska mai vai la o to masi ma le se vai oka e se te le o se vai ali teni matama le ke le ese le ko poco ia matela fa matela se vai oi se vai tina kalo fai ai se ala pupu ai se vai tina la ngai tele fe awa tina e vai oi sole ia mana sa o fo i ia awa ali si vai nga la la u etali fa mata o iona se vai masa sai ia o tama ia se tato su e la po ai la le ongal se vai le tono el tusi fai mai o se e vai nei o ai o se e vai nei o tama matua se vai o ko ia tama matua ia polale me o masa sai se vai tama matua o lona winga wale va ona tausi le pea se e vai le tama matua ele tene matama o to va ai la o to ye eselele wa o nga masa se vai tama matua ala la ve se o tato
ka na pala masusul se vai kia fiti na toi fai mateu le se vai toi avatu oi ai makwa musu mai ka ko se vai ia ai va ai o toi ata mama tua ki nganga pupu se vai ala se lava ia le tele ia Lea lava ai talo fai ata mama tua ia talo siala ia matua le leila wa onga ia mawau tupe tele talo sia ia e alo fa atau se pese e vai mafana mo ta mama tua ia potsina matua fo ia ol tatou tala noanga lale na ole nei fo ia wa uli ia ai se tu atu o fo statou uncle e ta mai statou pese ia matatou si vai le nei aso ia ai le taina lale pese e toi fa manata toi fa ia onga le vai temile nei ma losi le malulu ma losi timunga ma losi le matangi teine matama tau tuana ia e alofa to anga failo ofu mafana io e failo se e vai a faiatu sina sau e failo to tingi ma failo se e vai awa lavange e alu lea onga ele faia so to tingi ma lo se e vai ia le anga mama e tatou mama i lo tatou ia wa fainga ta fo ile ngaluenga tina matama ali tena matama ai e lofa fa faiatu sina failo pulo mafana lea ia fai ia wale le tina ia fetu tina fai mai male ia le au ia lo ua se tu lo male malulu fa mafana ia aua lava ne imumusu tatou ia le anga le tau singa le na o tino tatou ile nei vai tai me fea ngai tatou male tau malulu ia le fai unga na tatou pol kalai mele nei fo iaso fa aftai tele lava ila fa fonga anga Samoa fa aftai yatu mo nei amato wo o nei tamama tua matina matutua lo tapua ia matou pol kalame i vai aso taitasi fa aftai tele lava ila o tau tapua inga fa aftai fo i molo matou avanoa le tio Samoa ia tatou toe fetapa i fo i saso mua ile alofa maleanga le leo le tua a le nei tula tofa ia soifua mai le tulituli matangau. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever thought of your home as a school? Our home is actually where the most important teaching happens. And we are our children's most important teachers. So we parents need good, wise guidelines in homeschooling our children. First, make sure your child knows the rules. It's just not fair to hold our kids responsible for rules they don't even understand. It's our job to clearly explain our rules to our kids so they'll understand why and how these rules work to help them become happy and successful in life. Second, if your child disobeys and breaks the rules, then you must correct them with kind, firm discipline. Our children need to learn that in real life, they'll suffer the natural, bad consequences of their wrong choices and behavior. Then they have only themselves to blame when they disobey and do wrong things. Often young kids will push and test our authority, so we must be consistent for them to learn respect not only for our authority, but also other authorities in life. Third, as parents, we must be able to know the difference between when our child is defiantly disobeying us on purpose and when it's just their childish ways that are normal for their age. Sometimes they're just being kids, so we need to patiently and gently teach them to keep trying to do better. But if they keep choosing to be selfish and disobey, then they may need to be disciplined and experience the consequence. Fourth, right after you've corrected and disciplined your child, it's important that you comfort them and show them how much you love them. It's good to hug or hold them and explain to them the reason they were punished, so they know you always love them. Fifth, don't demand impossible things from your kids or punish them for accidents, like wetting their bed, not learning to use the toilet early enough, or simply spilling their drink. Also, if your child is not able to do well in school and academics, then you shouldn't demand it from them. We parents do great hurt and damage to our kids that way. Finally, always let love be your guide. Of course, we'll make mistakes, since we're also learning how to be good parents. We just need to ask our kids and our Maker to forgive us when we fail them. Then every day ask Jesus to fill you with His love and patience, to teach your children well in your school
called home. Just think a minute. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole Jamie le Radio Samoa le wutoi family of bidu jona talo le tula efa. Ja, o tolu wan tule polka lambe le think minute and to I for in male polka lambe fana o le tuli matanga o le fo ya sululu le so tolu se fulu o le masilo ki topa o tolu wan to na sto to mo Samoa. Le dia so fa tu tele mo le tanto mafutanga ye singakana wale to bali. Ja, matuan tia te mo titi fitama. Te entulong to soifua ma so man to wona le so anta au to fi loi ilunga pe ama lunga lole manga loi so man to leo le vai ngole fiafi sa di mai le polka lambe le ganga I for favor le fianga ya pestali anto severe to te ma futa se le le tau le fitu le po ana nei on fantasy milo lu so ya sang si for no so se le to line se full fonga bole nei ma le fiafi soifua